Mwendo Siasa wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nina ukethia na uthocha nthini wa kilungu cha umuthi cha ikumbi ya siasa otondo twika kila wa chumwa na umuthi ni wa chumwa wa matuku nyanya omwini wa nyanya mwaka ni wa ngili ili na miongo ili na imwendi uthocha na moko eli kona sionthele mbetani to kamba kaunti ya Kitui masakuma kueni na kona yonthe vala ve mukamba nundu kahani kameme ka mukamba kalako viki ya mukamba vonthe vala winainde ndio kule ngwate weni nthini wa kilungu nundu aini makwa ni maviki otondo ni thiwe ndimutavia kana ne ngwitha ndikomana na aini alatukitha twinenanisia maundu maki uteti na umuthi muno twitha twinenanisia yulo wa KWIVANGA tuelekelo utetini wa mwaka wa ngili ile na miongo ile na ile likana vatialitie niai 12 na muthenyomwe kana mwaka humwe na muthenyomwe nondo nyuvani munene kimia upena na katiba wailo twaiwa matuko kenda mwai wa nyanya mwaka usu twendete Mwendo Siasa ni Erastus Kithuku wa Nzomona nda sekondi buthu nokwitha wa wimanya ainiala ni namo indi nenda tunena ni wingale kwesu ni tutwingale kweno ya studio tunene kwesela ile 395 ile 395 isu ni namba yotuma ni mukuve na vaindevi kanadi free watuma SMS kwesela ile 395 vaikendo tilwa na indi alama ya mitandao unenania we imwe kwa imwe kana live kwesela Facebook Mutongo TV na YouTube Mutongo TV official na indi Twitter twatie kwesela @Mutongo TV KE @Erastus Kithuku na indi Instagram ni Mutongo_TV na indi twende na kunenanya namba cia simu siva akioni andu masimu nienda kumotavia kwitene kwa ndaiya twaviko na simu withese wa TV na ende wiko na simu toyewa na nondo wa mothese wa TV wa yithukisa TV ni toyewa na ukulie kulio kana wete woni waku kumana na unenania wa muthenyani wa umuthi na indi betikili ni thoche ainilane namo nthini wa studio karibuni sana na nienda tuambie obano twinake mheshimiwa Nimrod Mbai ula ni mujumbe wa kilio mbunge cha Kitui East county ni ya Kitui karibu sana mheshimiwa. Asante sana my brother. Kwa zitono uwa weta nitwa Nimrod Mbai Nimrod Mbithu kawa Mbai mbunge wa Kitui cha Umeroni wa Sua ni mwana mumutei na mwaitu ni mwitu ambaga na nenzu kulukwa ayombe elenge kwa ekua so uzinwe mukamba nenda wa kitu Kitui nzina na ni mukamba mbeneza yone kevindio nozio nethia ikweli nozio ngana onenga mwanyo uzi wa introduce nono ndiye ni wete cionthe karibu sana iwe muthoje tuge katikati kana ngune ngoma nyende we wete no iwe asante sana bwana Rastas kwa masitwa ninye Aldrin Gundi kana masitwa ma kisiasa atethia numite county ya Kitui Mwingi West constituency Ngutani ward Planet Kiwila 2017 ni mwanaharakati na wanasiasa still na kwambia ndewe nikozo kama nikite kwa wa team Kenya congratulations on good performance wa Tokyo okay na ningi tuambia still tunaheshimiwa hapa na kesi na mende na trade kesi na trailer nimekana unudesa matumbi ndunyu ndambia zia kidoko haya twiliane mayesi lekeu mheshimiwa karibu sana na kwa masitwa nita Daniel Kitongoa Manzo mbunge wa Kuya Makueni na ndia shakana ni mundu mutui mwewa kwa etangwa zukulu mwe kwa ombe nelenge kwethanga ti karibu sana mwe athoje nthino ikumbia siasa ise ndo na ndio bauri ngona kwa naona mabo na mwana kiola wa Kuya wote wetitwe school wa Mumbuni na mwana nyandu tunusoma cia Machakos Boys na nuna the scholarship ni kaunti ya Makueni na ndinoneka dine yumia abiko bisini kwanye une kwa chama Makueni wote kusilamalabe bwana Kalola kana Beni kana chama ni wa CDF munube mana kwa suneti usisi wewe ni wa skulu nyanda ka ngo na mwedukisia wondo we bobo mwana osuna biko bisini kwanye kwa cha kyoko wote kaja tuchekwa na ndi muvya muno mheshimiwa nondo mauvo asutwe na monde ni wa mauvo maitu itukwitha atiania na reporter itwa wote yose thia no asukumia
mapiko bisini kwa kuna maitetheka ni muvea muno na inde yu mwendo musia otondo na utavia aini mako no avikiana kumamanya kuwe ketha wine kulio no kitha we kulia na ketha we na woni yulwa unena nyula twina yulwa kwivanga twelekele ba unyuba nini munene wa ngilile na miongweli na ilu nenda twambio bano atongoi partiality twache no mwako omwe ndi ya Kenya tulikwe unyuba nini ketha wabeketha na change ondo kuyana na katiba ni kana unyuba ni welo twa second Tuesday of August after every 5 years kwa ni matuko kenda mwi wanyanya na yutwelekele vau siama siaki uteti nituonete kuna ina nasa yoka yakwa nasa ni nathikiwe nasa etigo na tuona atongomba ni ndini wa nasa mathinga liko ya One Kenya Alliance na indi mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga na akenga liko enengi ni momotho chavo na ikuli yakwa yukite vano ndo twazena yonga liko ya UDA na mone mekazete muno ni chama kikuoneka kilikite muno ikuli yakwa yukite vano tuyambia na mheshimiwa Maanzo siama siaki uteti kwa yutu unena wasise wana sivange angita hata tuelekele vaya 2022 mbe nimopea muno na mbe siasa ikuna wano uteti aina siama yani uteti siasa kuna wakwisila siamani hicho kuona kwena chama cha Wiper chama cha ODM chama cha UDA Ford Kenya na ANC kila chama Musalia Mudavadi na hata KANU dia dhala yoko konduo onabala kwa ana siasa mani pa hata independent muno siasa ibanga wakwisila chamani na serikali ibanga wani chama tondo chama cha Jubilee kipangite serikali kupikia yu onabala yumbe ma UDA adumbe ma chama cha Jubilee ni mathamie ma UDA kwa itumi konduo ni mawetopo wa undu nasa inathelile mundu la waumizie ilaita notification of death I ODM mwene moma ambeje metheano na ila metheano ya ingibie no moma nenganie death certificate moma nenganie yani death permit na itu unit lati death certificate kwa register political parties no kwa death certificate ni ugendo akeke thelu kondo ubo wa nasa nuna thelile na yitu na One Kenya Alliance na bala yu Kenya bikete paija makiki mu kichoka kisumbeka no bakacha makeka sobia coalition don't wanna there Israel ku and then UDA akaza umando coalition and then Wiper yume katika One Kenya Alliance na nini wote lao nji secretariat ya presidential candidate Kalonzo wa Musyoka wa chama cha Wiper kuya Nairobi saa kenda kenda with Karen na kenda with the UTETI no bisi na nitwambezia officially no bado batiele mwakomwe kumaune nitwambezia kumanda kibila ki ona balawe na kenda thukumeweka mpaka Wiper kenda katika coalition ODM na onde thukumai yoka ekathie yoka ndi bandu ebika kondo uyu Raila Odinga ni mulinge muno na ndeno ndungi wika na tunaize neti utangaza na tinengane kwa mobo na mitandao ni wandika nola maandika nita mheshimiwa Kalonzo Musyoka kaneti na miaka 10 tukamsupport lakini tukamsupport yondo tukamsupport tete paluka nake kwacha na mheshimiwa ambaye ni weze ubozu muno ko teamba kwananga teamba kwananga binda yuju yura ila no mpaka aitwe kineze ya Kalonzo tosha. Okay. Ningwithandi ukavutu nene kwa wethiano nenda kwamba manya kundu siama siende na kwivanga ani wetha wetu ele anje kiu bitikile no kevala be bwana Kateria twithi tuna kwivinda kuthiela ingi na bero vinda ba wambeje kana siasa ni interest na kweli kiune chawo wasisi oyu kwangele kwa Jubilee ni boge pe wana waniko kuyalamenga ko sia UDA ange mati woku azuma atiwe kune wiye kwangelekanio amwe measia Raila tosha 2022 wazi Kateria oyu fala tungamite tanditu ya Kenya kiuteti kweli chama sia kiuteti twele patile mwakomwe nisibangite nesa arastas nase kana kwa kawaida kana desturi ya siasa na inasia nulo kwata kinde nata ways to get what when and how hizi ndo siasa na hiyo kwa kila ya msito wa interest nase kana sema mbinge let alone Kenya wazia katika Africa zizo kuza kwithia sema mbinge hizi kwa ano si Ukraine kindo Twitter personality card we say there a coalition ka particular party dina da yumwasa
kitumi ni chao ni gwisaidia pethia na kindu kito ideology na kwa ideology na yethia yendekana ni mwenenzi kendo ize kwitha na kiwamanya alongside kusevia a coalition ka party na kona tetheka ata yes kula mwika this time round wakaanza kuikia mwananchi box ini na mwiki ye box mwananchi the house is siamu boss nazikana siasa 2022 to some extent anazisema mbele na kuivanga hapa na pale but nenda aukunenga ne point ili tatu kuhusu Uhuru Muigai wa Kenyatta pawa wetela Jubilee nazikana Uhuru Muigai wa Kenyatta ni a key character katika siasa ya 2022 hata ni party leader wa Jubilee na so far na utaendo Jubilee ibwa ndo bwana manzo ya weta tuna huda na wasisi ambunge mengi alame katika huda mwanamke katika Jubilee na yu nonazikana Uhuru Muigai wa Kenyatta we mweta mundu eo no 3 points kana ena equity maundu atatu. One, Uhuru no akito bought out as in asume katika tamu yake na kauma kilu cha keli Uhuru Muigai wa Kenyatta wala equity no akito stick on Ruto i options i options no akito stick on Ruto ozisia pact ila market sign 2012 still these are possibilities and thirdly Uhuru Muigai wa Kenyatta no amwe okwendea na kwendeo that time na yibo ibo tu kone kile katiba yetekelete puti bo tu kone na ningi BBI so it's not that time technically to some extent but so far donazikana kisiasa ondo coalition sivangite oka na huda bibaenda ize kwithia no meka sanga ndu so far no huda to some extent ahead of them ndu wasisia ODM nuko na ikonade then this up ndu mtu wa Raila Odinga as a pull a shot nini tayu ya ben na mawe kuma muthemba ya mebo ala omwene no hizi akama rectify ndi na leo rectify atandiko iboko kwa tu yabuka tethia mheshimiwa ambaye no edukezia neni asweli na wewe umwekati wa yumbe ma Jubilee alama ndiye ngaliko ya murengo no amunini wa president Dr. William Ruto wa UDA twinene ulwa kuivanga wasise inyuta UDA no mwasi ni muivange tena sa ku face election ya 2022. My brother kinu jambe bitikile nambo tabia inawaba katethia is my younger brother TV uno ndu ile ne yake kamba na tena na kamba na ngwa noise kikamba lakini ogwege akizungu kingi na ogwege akizungu kekale olanga kizungu tena na andu metu melewe andu metu male akwelelwa bayu you either bedina statement la wana ni nzio pyu lakini be mundu tanelewa kibeti kila kitai school yu kiene londo watia kabisa onena na university students so manda kikamba yumbani kikamba within one no kumali kenda within ndo arabia ndo kwetu na niwo peke nuke mwana ndete na siasa cia Kenya ne mwana ndino nenga wabina president eke wa kura ni mwana ndino nenga wa ballot paper o mark au kuikia senator mbunge nini mwana ndino weke ya kura katika ballot box kaka dhangu kaka kona kula lakini kitu cha maana mno ndo bende wa ira South Africa enende mesa kwa handu masa kwa chama na chama cha beta ba kikuo ini kinominate andu ala mbunge wabo yokwethe ya chama ni sawa akiri jazo kwa kine joki na bidho waposa mundu enende maina bidho waposa governor chama ni joki na bidho onenga na governor cha Afrika ni jojo kula mbinge matsako yukuza mwene nzino wabe no bidho la wake so kicha keje kindu chambe pesi ama patesi ama na pia pane to kindu kicha candidate independent ukwenda mwene nzi pita muonde no mwene nzi muzumbe ba undu wekania watu ikeka no twongala ni kula no inyengu ne mulo kwijo zumbe no wakunewe ne mwene nzi kuzi ya Kenya si kindu cha maana nguka si amana ino si amana kuivanga
na Kenya siasa ciayo ni cia kiukabila si ukabila muno na no kuona ciama cia siasa cingivie no kila ndo mendo zobekyo na moke mesani mazobekyo moke mesani mazobekyo moke mesani kenda tunena ni kenda neno kisiano makwa kendo you no kwa ta UDA tena ndeto ya ngawe atika lende mesani tipa yani ukana chaku tika lende mesani brother ba ukana chaku tika lende mesani mwana yongo kalaga iwe ni mundu umwe wakiwe ni nyake ibumi kenda oundu adwaya me muzima kili makiwe na nyake mi kenda na iya kuoka bano okane ne olwamo i representative democracy ndikuwa enende ni mamugune kula ya kukonena ba mbe wa witu so ni ilangwa azuna senete kwenda chama chunga macha kuna wakura tondo Jubilee inayunga misi whether Jubilee ni yunga meje ndokwe wokonea uhuru ndo wa Ruto kukonea Jubilee watu sisi chama ta NASA ndo NASA ndiye chama ya ingwatanyo na kila che ballot paper na manzone ni wese che ballot paper ti NASA ne ODM na nitu isika lonzo tu ODM no waipa na yu ukwithe akulatio nze Raila wakwata kwisela kuma ukambani tisi yake abo ni wanondo wa Kalonzo yu ukwithe abe ubungwa ndo magengwa na ne ubungu te museo ini twali to sisi asiama iso ubwesi ama yake taifa si chama cha nzionze withe mulatu ukunea tikunea mundu thiukie Kenya aigwereze mugisi aigwereze mundigo aigwereze muzumali ogereze akambatelewa yunye mwene thai wa kona kwa tena mukune kura lakini kija ati na Mudavadi Western ogana chake kenda unge ogana chake na iti kwazi ya ni Mudavadi inwe muzumbe kenda kula zia kamba inengwe Mudavadi ni kwetha Mudavadi akethwa bakwina Kalonzo alabu bakuka kupita Kennedy na akakuka na chama cha PPK chaya kuyo kenda kulela ikuka na ni sinengo Mudavadi yatweke muzumbe ekwe amena kunea mukwi muzumbe ure mukune kura na we muzumbe mbure nundu wekalila ndu mato kunete kura betegele ngotiloba nini mheshimiwa ku wendo leana na kicha ngwata niyo ya siama kwangale kwenye One Kenya Alliance kiundi tachole yani tacho kabisa nekindu kitotethi andu nekindu kitotethi andu na kindu kije iwa andu ne abaiki makizumbe kakichoka nundu uzumbe ucia wana ndwele kuchama kimuno ketoni noje kwa manwa moye ndo kala ndo noje kwa manwa na uhuru ndo na muzumbe akumata muzumbe ongameanze weka yunge we akukwata naye tizobye hindu coalition coalition ila si wero sia Israel izobazwa ni kwithia muzumbe kana prime minister aswa kwa wana mbunge yute mbunge tikwiwa na ambunge ma wiper na ambunge ma ODM tinatu yeteteko na Jubilee lakini teko na Jubilee kenda tumie mundu uruthe na cia utumbene lakini tisa ila kura cia mundu la executive ande mundu lo kweto biwo tumbe kande ti mundu oza kuwa nandu kuka galande mezane mande obanganga ni andu obanganga ni andu nundu umizekele kwa bajo kwandu ngiti aya mheshimiwa kwa hata uba nienda nambo ibala mheshimiwa manzo mheshimiwa mbaye no kuliana na kicha ngwata niyo asia kyama kimuno wakitone na huno utone ka ende binda bado tino ni usikano ni atwaje yoka na lumo kama ka mingi muno kwendwa katiba ka bindwa Kenya yoka sema bingi na ndo mheshimiwa mbaye waweta hizi amashoka simbingi na sio siake mbaye na njo wonie URP ya kwatana na TNA siasa obya Jubilee na ela mamini osobya yini manaye kaneta bakati ala TNA na bakati ala URP niyo itawatanga tanga na TNA niyo kieleweke inu kona lazima sio naye kana onabala mana onabao binda katika NASA nimeenda hata kwatani tu wazi amasito na dueli kabona kine twalea kondo wo unondo palati bikita tiba uju bado andu meoke mbai nondo wasizia ndani UDA Jubilee ile na twebo inai muno mwekuyo na mukalenjini wanabala ni mroad by ni wanyubiwa na Jubilee uwe nondo anyubiwa ta mundu wakaka ni mroad by ungameto independent ndo anyubiwa wakaka ungameto na chama chake ta mundu
endo anjubiwa lakini aunga bana anjubilia manevinya na anjubwa kono ibinda yoke takanya no yeze kwekalo ta America yezi ya maile nene nazio ndani siasungu nazungu mataya nyoka bilondo to ya nyoka bila kwa Tanzania kuchama kimwe kinene kila cha tondo kano ya atwa na South Africa no bwo kuchama kimwe kinene ona waze obya upinzani South Africa kwera kuna kelele tu ndwekendu kenge weka no Tanzania lakini ukenya ni kwa pinzani uno wa ni handshake ni ndo ano pinzani mukali ona balaila kuna ino pinzani te parliament yambe ta pinzani twakuniewe ya wamana nundu muchumbe na serikali mepinda muno twakuna na twakuna ikura tazia no who speaker yasia the nays have it yani andwala ma yes no mabaloka no speaker irulu kana ni mama vita na no speaker mina kwa mundu wa mwa no mundu wa vita na we pandu the court ni kana kadhiba kono ni kwa ile tendo kwezi amaile nene na vile ile vengo atanyo na vile yu sai kila kipo yu vengo atanyo ndo tela wona kila kitu meta mheshimiwa Ruto na UDM amechapina yu ni mwikoyo mudhanola na kama mwikoyo kila kitu akalabala we Ruto enda usiani wana kana Raila ende kwa kitu bigima kana kingi paka tweka Raila ndaende tele bene umbanda mwikoyo katika yundie akakwaya na Ruto atia la tukula tunini nenda ulikania Kenya kana moi anatue kibila ni miaka 24 ekuyo ni mazumbiki ya miaka 34 yani weja tutungo inge ibila ku yuno mpaka yuko ubika pano withi na mwando mamba ila inge na mwando makwata mwanya okay haya ndana mbako kwa lewe mheshimiwa ambaye nese na kino cha songe hapo nenda mambo likababe bwana Katethia Katethia ni kule simple wikali siasa na muno ni wone to maundu ma kiuteti ovanthi to ya Kenya bebe pato wangu atani ndio wasekana actually with all due respect mheshimiwa ambaye asembe tembe wakinatwa hata Kenya no kwikale ibinda yote maybe 2027 ethe ndo tongoza 2027 lakini kwa oyu nondo usi siasa ya Kenya i tribal usiwe ula uwe mbai yes siasa mbai usiwe ula uwe na Kenya na maundu amo nzema kiti ofani wa no atongwe no makiti uwe mwakiu na yuna zikana odunene ingwatanio ukaba no bado ukonene kindu twita inclusivity kana kila mundu ize kwithi yeki wachao yani weto kikoni bala mundu bala kuiwa ize kwithi mundu mekala sawa sawa kwa uko ni wako nyende ukazekana atongo yi methia be mona methia na moloto mwelu maka bika katika that level kana kiwango kicha kwithia ndo twithia na cia maili kwa mfano mtu waza tuiva unta America Democrats kana Republicans tukabikabu ibinda yukite lakini kwao yu etha twinene obo 2022 nazika no bethi wangu atanio ona asizio Jubilee uko formio no twezi kila kiethiwe ya ijo na the late mheshimiwa Kalembe ndile wabikio bandu azi neki na buze chama chako na nengane naweza kuithia kaina kwa nenge mikora unaona kwa imaanisha yani siasa Kenya zina ambao bikalevo hizi ya kuiza kuithia ai tuithukuma batengwa atanio okay nundu wai katika kila region withia andwasu ima radicalize we kana momitho mitwe weza ithio na kulika ko tilaisi ya na kiuka chona wizi ndukiona tayu ndu siasa wizi muzemba wako kwa siasa iwe number 1 tukabike bindayu ukethia ona ku region fulani ka area fulani anasi mamizo mdogo za kwenda mdogo fulani ndawalika haya no atongo yo ama tuikizele boyo hizo haya kwa ati Katethia mheshimiwa ambaye ndizini ki Katethia sio sembe muno kiucha chama lakini ukuli ati ta UDA no UDA tuonete mwithiro mwithio kama no kambe mukite mwendete Kiswani mwathi umeloni wa South iloni wa Sua ile mbeta ya katika na Central ikuli yako yokite bano UDA no mwitonye mwinyo akabatengwa atanyo na siama yingi kwa angelekanio mukakwata na ta wipe mukakwata nemwe
ukesaidia mwathi 11 mwina ngwatanio indeni undu mweke Jubilee 2017 kwa onateka sinduizi ya siama ye dai wakwa ni mwenenzi ni mundu niliende ba oyingu na ne mbungu wa Kitwist yes lakini ni kana akasia yetu Kitwist na ibetila si Kitwist ni mbwembe wakwa kutwike kanomaku nuko Soviet coalition na manzo ibeti ile onengo mwana nikikamwa batulwa nuka ni tiamu yeni Soviet coalition na manzo kuduko ubando moke ngwa yani wakonea Kalonzo wakonea Raila yani wewe yagebetijwata Raila alile kuka kuune kyatu ite kura tikoona mundu no teleweke anukuelewa kanukunana neza naye na policy nzeyo na watinda na itutamwele wata mundu na nwane tukuona nukukyanga hii kanani mundu atatani ni muganga tike kana nake kana tamwatia atume mwana witu niki yu adukwitha musumbe utathuka uteti tio sumbe nundu nukuona mundu timni nukwitio sumbe na ndavi kakuria mundu kwitio sumbe na ndavi kalamu ndona mudavadi zuomwe lamu ndona mudavadi zuomwe kuria we wonie mudavadi masaa kwende ogete weka atoketa atie Kalonzo yui Kalonzo ndo ndo kwite kula tia kamba ale akakwita balazibani kyarena nebetizi bazo kona nibeti ndene ainya Kalonzo nundu ni makosa tayari kwa zumu Raila no kuya njaluo kilego moloko ndo zumbele to dikisumo aya kede ando makisumo nundu Raila na kibande kimwe tanjalu ilingizio ndesi kisumo umeka lenzo no Raila kwe kalande kuyu medugeze ni mro nemeleze nenda kuika na ngwika eda na ndungili ibeti maana mwanda tiaje mwana ke ondwele tyo babe kindu na ibeti maana ra tiaje kai kaba mwana ke onge then mundula nundu kula ni majority kula oza kulela mbingi otumbe kanze na tezo na bina na nuko na uyuru kwanga ika nundu nuizi da kunewa kula mbingi tizi yake kula mbingi siokie kwake kwizela kwa mundungi nane makosa nikitu nengae mwana moseyo uno taizu oto asepeke nanu weta mugamba wo then wa wiper onala ti UDA onala me wapi ni ma wiper kila mugamba wo then wa wiper na kunu weta na ninu mala onangaine wezu lakini nundu Kitui East tikitu wa wiper ndo onengwa ndwele wewe onengwa mundu wiper oma so neno lazima ni mandenzenge akwetwa mbunge na kumela na manzienzi na naona banda nzenge ndezi na zimbunge na Kalonzo ita nanguthi na ngumwethu kezia yukwethia bado kiliko ni kwa nini hizi priando na ne bezi lesi tu sia interest tando lakini tuoko zumbene ukoni mani uno wa mundu kono wezo kula tia mundu onge mundu Kalonzo no tia kamba kula mabine dia melo mwana wito no watu tethie na iya kwewa no esie mundu unge ale ukikuka tuita nikitamwelewa aya patidu hao no esie mwana onge yu kwetha ne be ungeiwe bano actually no ngei robbery with violence uso na tu ngei wa mindo robbery with violence izu tipi pocketing ne robbery ne kungea mundu na kibanga mundu we wenda se no ngei wa kithui no ngei wa kithui wala kwati ya mumwe mundu ndo sisi huyu andama kwitwa principles Raila Kalonzo Mudavadi wetambula wewona tameka lana uhuru ni kwithia mekalila abu kwenda abana bakari na lagu onu nimeze mebetanga balabe uhuru mundu akili otumwa akwani ko kile otumwa yare yukidwe yani withe yu Mudavadi ndathi bandu inu pe pindo tuwaya wobe to kila bandu wobe to kawaya akakwani fulani othi akwetwe na oka obangwa mundu make mundu ngala wetangula kwete ndato kumwa ta minority 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 leader wala ni Senate yes no tioka ili kuona SMS yoka ya KRA mundu ko 2 milioni miongona na nana na ozo ka kwetu engi ubizini wa president ya kwetu wa milioni 3 maweyo hiyo ozo ko otaka yo kwetha ibatidu anande kwetu ngatu kia no mezi ba kugeja principles na jono ole anacho geja bune kwenda bune kwote wakibanga wona ila mundu kwata wa ordinary ebuti ba ku wade nuomekero wolo wa uru nena dukia yoba nuomekero mundu ebu kwa ngo yake kwenda akani vale mheshimiwa manzo party leader yake ndeni wake uweta mheshimiwa manzo
to boto nena yolo atongo imasi ama ituno niela nase na thile always ungia kilamba iwanene na ndikulia kulenge tofauti nasa ya thela ituno ni mheshimiwa Kalonzo ndo na neni no to kuthocha Raila vo ndini wa One Kenya Alliance mheshimiwa Wetangula no kuthocha Raila vo na Raila na kainena azia tukakwate yani okumbe twende ni kude yukite banoi ketha Raila no kuka One Kenya Alliance Raila no kwete kila namba ile kana Raila oko namba imwe tondo mona atu ande ni wanasa yangu mbeleli tina Raila akatweka no kuunga mozumbe apaloka kwacha mukwate nasa zibo na tebo mukwate Kenya kwako ni One Kenya Alliance akatweka ni wonga makibela jo nundu wani wamane yo apaloka kuma tu woze na ate wekwenda tu woze ni wazindi ta jaima na yu wala tufiketa anona totumia system ya serikali na ndo tumeka au wasija siasa sia Raila sina pinda muno nundu ndikwe kwatia ona wala ni wa ndiye ngethi MBBI no kugwa ne ambeta kwa maba kotini ndo tele matuko mangwele na nyanya moi wa nyanya tumane nyongwele moi wa nyanya tumane kukathiata kondo wau Raila tamondo ka One Kenya Alliance tunaisiju ndeo ka ututabia nijete ukaumutabia timutabia kana ni wedise kebela na lichaemie kwata ndwangi kwoko usubiwe ukune waku kateko usumbe watu naye matikala bateo no kabaye to baye to kila nisene zaki Raila ungama Ruto ungame Kalonzo ungame na One Kenya Alliance isu kano kila mundu ungame pakenda kila kindu kitawa 500 kuongelemwe 50 plus 1 ikaema maba itu kajwandu momba ne ila coalition me ulea momba na ingwe the ndane Ruto no kwasia ngakwata mundu ngakwata Kalonzo kana ngakwata Mudavadi kana ngakwata Hassan Joho no bikabano with the now ndane Raila na kwa yeye akweta umando Ruto yuko ndo katika siasa ndo kono ndo ndo tonaka bayo mundu weze kana Raila na huru ni magekala mezani mama nyuchai yuko na umatu wa imwe na sai Raila Odinga na wewe bina kwa Ruto kono wau Raila Odinga kadi yake ya siasa te kadi ya uthauka nayo kadi bina muno sindete na ndasindete mubala na siasa ikabala nabyo kila kebonyu na ga no ba wa kalumaki agere ke lobo izyo kine na yelo wete ke la palogo me yu atete ke la me yu bo ma akagwera sumbe kandi abayu ndunge be kwa ekete ke la na ndwange yu pala papiketo okay adio kula kwa Kalonzo kana adio kula kwa Ruto bandu bako ko akathia weka awalo ko kwacha na kalika One Kenya Alliance na atuka no anengwa ticket naona nengwe ntwegwe ni tweka monene ngira tunaminie na zabala twa monengete ko ko mwe ne mwamina tukumi agreement la twandikanie nange kana 2022 ndaketia kipela mutangaze kila mundu amnyone na kenda mama ne Raila ndi mundu mujanja ndi mundu wobungu lakini ndo nawera tikwenda kumangana nake ithie tikwenda ubwangu nake kadi yake ibya akalakaza makailela wake lone balaba ko zailelo kindu kila hilo pauni bosumbe ukona haya katethia wasisia mutongo wa ODM Raila Odinga na One Kenya Alliance enotethia atonya kwete ndini wa oka Raila Odinga mwana siasa tu katika kiwanza ni hiki ya siasa ndio binda ya samu nopio na katika siasa na kau bwana mbai wambara kizungu lakini leo kina ndo ina kisome hizo lakini na kuchali ula wa kina kiali olende yes na kamba so edito kiwanza ni ya kisiasa ndio binda ya samu nopio na beki nukitoa water fatigue kana mukoni wa kura uno mundwe ukuza kuthi watu ye bandu muno atho ndi watu abandu muno kwando yuka ukuza kuthita market yo kusoya na ima biche bandu aza kwithia mona o mundu titabita ya na yuko yu wanta abika wiki yotoka tunene ya kindu kindu ita voter apathy ya na uko yu voter apathy ka ukuza kwithia mwenenzi feel kana when that they can do asenzia katika siasa katika mrengo fulani kisiasa ya na ukuya bikabu za the opponent
kana mumaithola wake iwakwata machinery kai iwakwata mavija mo mukimamo unaona kuna si Raila onako kahoka po pena dina nundu ini si noni si omeazu akina Sifuna akina Mbadi na ndokuza kwithia mela twita bloated ego kana ngoyo yani meimbiti muno pyo kwisa ithia ona mundu usu kuma accommodate itila isi kuva vaye mwanya wonde ni wa itila isi no more wizi no mumaitha wo ya na thome ndio ka bikandu kisiasa za kwithia wo kwi mumaitha waku witha wailo sina mumaitha usu enzini waku ikenda izo bikandu izo kwithia na mwandu hangi mekara imakwelewani imakwitikila kwa mtumia uzu na kabinda kwa muno pyo ndikazi ya 022 yes naindi ndambito kalawe mheshimiwa ambaye mwana musezi nena kuandika kana ninukite kwenyu andu masimu mheshimiwa ambaye amino nena kuosa simu kwa andu masimu ikalemwe tayari nenda boza simu onekana nesome SMS kadhaa twende na kilungu na andu masimu tafadhali we wona simu lesia wa TV na indi kana mute na tuiwa na nesa namba ya simu sivo kionevena ya Airtel na Safaricom na indi namba ya utumani mukuve na vaindevi ni ile 3 na indi ndeni wa Facebook ni Mutongwe TV, Twitter @mutongwe_tv, KE @Erastus Kithuku. Tuma tweet yako na nengwe ndimiona na nengwe ndime soma. Mheshimiwa mbaino kita kwako. Twinene wakiutu ndi twitha twinene hapa no na tumia yange bano atongo yeno yulwa One Kenya Alliance. Twasisia ve moyumbe tunethe twinena nake timu wanyonyi ulo nyivitu na chama cha ODM. Na twinane eneo kiucha Raila kulika ndeno wa One Kenya Alliance. Na moyumbe osu etha atazi kana One Kenya Alliance nyo inapata na Raila. Na Raila wende napata nayo. Unenyo soto na wazara. Me napata nayo kana no napata nayo. Which is which? Rastas. Mheshimiwa. Nyezinye ni kuna siasa za mundu mutangie. Ndiye na kanga ine ndi. Na dio aze wiki angai. Na withi ona yezu akoka. Asia kundu ni murodi wazia. Nigo nondo nikenga ni yake na bae mundu kumbia wala kumbia. You timu wanyonya nani ni netabyo. Oka niye kwenda Raila ndakwenda oka. Niki oka mundu la mundu yu ki siasa ti mundu kingai ithio nze kwanga itu yandu lakini mundu la mutogo itirona kwazia pena kitwija ki siasa katika oka ni Kalonzo yoza Mudavadi wewe ndombe Mudavadi chuono no watu ikike Raila no running mate wa Mudavadi utwika running mate wa Mukawera ezi dunia ndizo zenze waizo kwezo jodo kebija kwa nijo kimpo nijo ni tawa Mr Grace siasa wa maanisha hata bau mundu ndenandu kindu chambe ndenandu mba Mudavadi tuondo uzwe milioni ya kura ndozo cia tuonde na kura cia milioni bana Raila na milioni na tiomba nere Mudavadi tuo anweze tabina kwa asia Erastus nete kwite kibila kyo tumbe na manzo noe presidential candidate manzo no tunenga ambeza tio yuka titio tumbe timu nanga lulu ado nanga metoka ado nanga mauta ado nanga ndeke Mudavadi akatwiki kanuo ku support campaign ya Kenya mzima wiki wogala ndethe ndulu mubuko ye na yani ndwe na mbeza na yangu twiga running mate yaku na kwa ninyi na mbeza na ninyi nando you know where you know what I just know where no bongo ne geto jobe to na mindati ona gift back kwa hiyo jobe to na zane zangu yushaini na ukweta na wanengo adalijo kwitha ni thamo zio boze chi ya zilingi maana tatu hiyo ni takataka ite neno kweli mheshimiwa ambaye tangula wewe iwe tangula wewe ndombea yu Kalonzo atwikarani ngini tangula ndabije kula ngili manene wetangula kulila wazini siasa nada indi Kenya mzima ndabije kula ngili maana Kalonzo no uzi milioni yokamba Kalonzo no hatate oneza no kutsidwa woko no agwange Kenya moyumwe na mangorela lawe na makodelelo wetangula ndabina matugele ye kula ba tena no lawo oruno kona kudhiwa kuru rodhiwa wonde Kenya wonde takudhiwa kana kionde cha mbeza
Raila no wazo wa gwije kurizu kuoka ni momo mwenda tene na ulo mwibide na jo kadimu gaide tone okay kwate ubaini kuona oka ni ikala rumune wamo na zoma ndoni wamo na zoma jova ina ma yudumba mabuena maneno nano kinu jambe wazo na ziendera ambao ule zigo mutono wamo na zoma momba ni dio kumba no bantu makwikarambe mama mazapoti yandu kana meko undu kana mazapoti yokanisa meti kura no makwiti ndande siasa waje mbezi hizi tukwaje anda kuti na manga noite kula ni mwezi pembeza zito administrative mbeza zia kuiba agency mbeza zia kuiba mandu alama kukwate kuitwizi yaku mbeza zia kuiga metoka muda mbeza zia kuwaya time mundava dindo ndafodi ya time aya ya kurani secretariat pandu pa mayumwe adele lo piu ogethea no thambeta mpaka zia kibeti ya chukuma ite na nene jegala to nene kwa tembo mheshimiwa manzo ni ndo bao usonge okwo kubinike na damba osa simu kino cha Raila ndekwenda wana Kenya Lands niwe kumwenda sasa Raila ndo wekaona ketia tia imbesa akita uzobya zindu zikwe andu makalija mbesa azobazia yukazo akita uzobya chama chake aka brand ukeze ni zindu watse ubyokezia uzisia itu ni seo kubwa ndo adhui mateti ya mbesa banundu meona bakunu bekuma kindu na bakuma kindu imatona ukwata bya sala kuzina we unu gora ila umba na chambesa ku endoni kiimbesa andu alama tona kuivyo chumbe wa Kenya matona ite kula matena thina na makenuka ona mala yako za kibila ni family ya Moi na family ya Kenyatta ona kidutu akitakwezi atisi yono nyanzembere Uganda kazaubya tufeza bantu na tunaema kija Uganda no gidata ne kenene wedo mandambeza ona ke wedo yandu ala juma ndo naitio jumbi tondo huru ne dizia mato naiva nose nombaka usponze senator miongo na Monza usponze mangavana miongo na Monza na madepute mo usponze MP 290 manele ya miongo kenda usponze MCA ngilina yani wale tendo namba za siya nuna siuka bilioni idela itatu ina itano mbeza wita ba ya ileke na ya muyumbe ta ya milioni 500 MCA ta ya milioni 10 ngavana ta ya milioni 10 ya na kwa mara yuko siasa ni kintu kengalama nene muno na wamina kwedia hizi siasa wamina utumembeza zizingibe ta utumangwa tondo yuoro umangetu nando amwe moitanisi hizi siasa sili uyimupa na uno mpaka twambe kwirikela ju na toima na kana mundu ondo loketi chumbe no maganda yombani tete ya yu andu ta mangaba na amwe akibwana mutua mekita nanga sazio kwanza yuno ndo zipindani zile memoto no MCA maiwona mundu akakaleka undi ndawona kondo siasa tikindu cha odha ukazo sia uchumbe njo wewe na za kupikia balaba pikitwe mpaka yu andu mekalende wewe kana chao na kuoka na chao na kuoka na chao na utabyo bwo ikadi la ndugupyo yo na Raila Odinga niwo umbanezi kuyo balaba Ruto mudhalo noza unaweza aja kwanza ni supporting kadi umamanda na mbona mekutha kumwe na bata nake mono inyu ko wangu no amutethie thino wa mundu natethia Raila Odinga no ena kula zenyiba milioni ina chake ila umbanetio kwanza luona kwamba ila umbaneti okay lakini sina nazumbekana sisi kanundu cia mwego sisi kan milioni 8 kwa umundu wetekeleka Central Kenya neza uzini wakazumbeka nthi na yuko dara ila Central Kenya nundu bona kutangulwe meka muzilamu mwana bilioni ndubika meka town wendo we moya pa yanga tunduri bandu ba utsempe kondo unomba katwa Kenya mambe umana kweza utara ila ku abodo baba uzeikula obongwa alright ndi muvyamo na mheshimiwa na ndi ningwira ndisio kithya kula kuyatongo nenda kwa mbonenga mwene ndi mwanya nondo kilungu kino twikithya kana twingale kwena kwingale kweya wesethia ni twegwa na ku director Madam Lois Muthama nengelele simu ta itano kana ziana tatu ziana Lois aha okay nengelele simu alo Mutongo TV hello Mutongo TV hello twinena na uguma va wewe ada welanza niwe nesa twiwe hello niwe nesa twiwe ata hello ningugwiwa nita Boni Mutuku karibu sana Boni nita wae
Nina kwewa. Nita Boniface mutukuma hori moyo. Karibu sana Boniface. Hello. Naende Lois nika na Boniface yetu kwa hiyo kesi simu TV ni ndiye zini chao kina dina. Nengonge. Hello Mutongoi. Mutongoi TV tunena nao. Hello. Tunena nao. Usiwa yidhukezea TV ni. Naende Lois mundu ayidhukezea TV ni. Unakata tunachukua mwingine. Hello Mutongoi TV. Hello. Tunena nao. Tunena nao kumava. Hello. Nitu kwewa. Wena nazi. Aha. Kuma gidi sikola kwa mwembai. Karibu sana. Ni kilando no weta hii. Kilando no weta kulingana na wani wako. Ni kana mtumia juu kwetu ambaye. Hello. Nitu kwewa enda ya no kwewa. Wata vyumba ya support nini oka ananika kwa oka tumuendere mono Mutongo hizo. Aya no kwewa. Aya. Director Nengonge. Hello Mutongo TV. Hello. Tuinena nao. Andoma kwa mweko yithukizia TV ni tafadhali. Tuiwana. Aya, tuose ono. Hello Mutongo TV. Hello. Tuinena nao. Hello. Nito kwewa tuinena nao kumava. Hello Mutongo. Hello. Ungenena na mwiki ametikuma kidioko. Karibu sana. Mwiki ametikuma kidioko. Mwiki ametikuma kidioko. Iendea. Hii ambapo mkeje mmoja mwana wa umwe. Itwaketheka. Ule ngwenda kulia kuwi lazima oka. Kulia. Chama kika oka kina ngani. Tengi na laila wake no na ika longa na bicho kinde jondo ade tioni laila. Malama kesi. Jua modoje unde oba kukwambia kwenda Mutongo inewe kwa nene tabiwa na laila etikile eze hata kwa mundu akitosha takalonga. Hello. Ni kwate kule ya kuniwa kanisa na ni maye wene moko songea. Okay, ya kule sini mosongea mheshimiwa Manzo. Aya, hello Mutongo TV. Ete onge. Hello. Aya, kata huyo. Hello Mutongo. Ete onge. Aya, hello Mutongo TV. Tuinena nao. Hello. Tuinena nao. Hello Mutongo. Nyeto kwewa. Karibu sana. Hello. Karibu eto kwewa tuinena nao. Hello. Mweke kwa hiyo kezi ya TV ngukoloza simu. Tuosa ile. Aha. Hello. Hello Mutongo TV. Okay. Aya. Tuose ongiye yithukisha tweko koloza simu. Hello Mutongo TV. Hello. Tuinena nao. Hello. Tuinena nao. Alright, Lois ambaye kana na nduma simu. Nenokite anduma simu tafadhali na nenge to andu imai. Na nondo yo mundu ni roto wandu. Tuisaiwa na mwa yithukisha TV ni. Okay, nenda kwamba munenga mwanya mambo songe kiu na tuambie na mheshimiwa Nimrod bano. Beke ndo kwanza sio kwa ni kuma kwako. Akweyo likeoka. Ni kama ndo wana zuru. Kila ndo ndo mutabia. Bigambunge ni kwa maana. Kila jamaa na ndeni kudhituni. Na tikiti ya oka kitwist ni watiwe. Dimekwata. Yu kulikabune kumbea nene ndikongame. Ane kumbea ndo alama kwa maana dhina ne matunge misi. So no mpaka nuka na UDA na ngukuli ndo kwa manza kuena yo. Nono mananza kuyena Jubilee na nema no niongo kuma na Jubilee ondena dhina na Wiper. So uno ngabe kuma na UDA ndena dhina na Wiper. Nono likiamane mugamba wo ndenu wa Wiper. Kila kibo yu Wiper ticket no imwe dine ngwa ndwele
no ni zine alokiwe pe mundu la mwene yu that minengo yi no ni ngobalu cyane makwa mambe kwatiti jomba ne jomba kana mande chama kala kwa nacho Mheshimiwa ni mande UDA ve mwene nikinenge na vetha na party primaries no na ama itwa izemo muthungululo wa cyama matwa izya kandetoni yu no kandetoni neza resistance paiki ndo kitu apate nominations paiki amaki uwezo wa kuikithia party nominations tithi Kitui East tukaikithia party nominations ibala nezineza yu na pe mundu ambeani na Wiper miaka miongo ile methelu na kila mwai nudila wangili miongo 5 akwiva kwa Wiper tuibo na kwa wendu ananenga Wiper nduludu yu umbea wendo umbea Wiper ne kunenge tikiti pe mundu unenga Wiper ngili miongo 5 kila mwai katika constituency yako itio mpaka Wiper byo undu kuthiukania nundu ziamini si zambe zambingi muno na mundu ula unenga chama usupport ya chama na kindu no we chama kijale totunga tikiti kutwiki kanena support chama na zazi unenga na tikiti monenge mundu ngutake nenduludu nundu tatoneka paipa to nomination na pia bai chama ki capacity ya kwika kana uwezo kwa kwika nomination IBC methe ya wana returning officers presiding officers clerks makosa tsikale mageva na makamandangalizio twa ballot papers na ballot boxes kila polling station na kutungwa kwitha fe na ila form sijui 72A na nini si utungwa naweza chama bai chama kino wazo okay aya kwati ya kwitha ubungu wa buyu ini kula kukenga mwenenzi ukwitha ando na kura mako na ni mrodi alike lakini nundu nganyeno we unengete Wiper milioni 10 ni murodi kono kaitu lakini no kome angitsi nundu waigeno takwata kuma ko yukira dona mwano yandu mautu mothina so no mpaka te mando ndungire nenga ndu mwana wa kwithwa na kindu kingi kya choko ne akura o mate kulia nundu mayo lia Wiper male ya mundu unengwe kitu ya Wiper aya sawa yes Kitui East minu kile kau yes mundu la weda tikiti ya Wiper ogie nambina na Kitui East ndi mundu wa Wiper we ma MC ya ndatu na ba MC wa Wiper na ba MP wa Wiper na tuishi hapo aya na maisha mama saongete nesa nendo kwenye mwele be kulia kulwa ne mwenende na nambe wala be katethia ni wati no akwate mwenende uzineza kila wakulia nikinarudi baba mheshimiwa manzo Dezia mokule simene no kulwa mwenende imase muno pyo na nenda ngulikilo point izu ya kuluya mwenende nambe olikilova be mundu kwitwa bwana Nimrod bai na nene kindu chu tuita voter efficacy yani kukuza kwithia ugunu wa kura na wendi wo senzi chau wo senzi ya maundu kisiasa kana no ku feel no kwiwa part and parcel ya kwigara yo senzi ya maundu kisiasa na zeki bwana Erastus zina chonie 2017 undu nyemwena nongomita independent candidate na nengewe kura nando ndo mundu negero kule invariably kula ngili 3 kibina cha NZ anando mo feel kana mailo sense ya utongo hii utongo ndona kwa ndazi bono ni munenge obonga points kidogo ndazi kana kijo kithia Wiper still na umale correctify nundu kwithia kuza kwithia be mutongo ni kuza mutongo yusu muzo muno pyo nesa chago na munduzu mutongo yusu akita kwa waindwa nukato asia society make the man kana ndo iye kita kwa chao bondo ndazi kana kwa mange demokrasia rutha omendwa nengea na inchi wazi wa kusa kwa mutongo kwa nondo makona aili ka kwa nondo musome tena maikani yake mamanya aili ata na otonyi wake ana injo mailo nengo nafasi uweze kwili at least no mekara no medha na uamuzi kisiasa mega kido bulldozi wa either Wiper ka the same huda no do na huda na mwaka magata no moko the same style ya mazi kana ndo nyendine na lazina huda kana na itu tunenge primaries va itu ndi muchujo ayutu kateria ndanenge certificate na nuko niyo kura nenenzi
na zizu nukora witha muthuku muno wa kisiasa okay na ukita discourage atongo mwana ucio niwe anana we kubiasu inondo amasa ate so masa mheshimiwa beke ndo mwene ndio mwana ni ndisi akunia asiumete ba kichara ilo dinga ku kandeni wa oka asiona waka oka otolongania aha ndo ndakala kinenda kwazia siasa mbe jingwa muvango kana itingwa formula aha vandu vavika ukeja moko vanoteja maundu wete withe ni wasovya na jeshe kana na utavyondo mheshimiwa Raila kuna siasa siaka kitawazovya kindu kethe adichende kanando na katika oka tuine mubingia nundu zini One Kenya Alliance tukamelia ndo ingine tukamelesha mabingi na hizo ni brand la tukwete usovya ya One Kenya Alliance wala yupe mheshimiwa Wetangula na ndo make anini mheshimiwa wa NC Mudavadi ndo make anini na Kalonzo na alama yake inge na Gideon Moi na alama yake we namo na Gideon Moi ni moi niweze kanethe ndo natoa yake bilani miaka mingi na kwa huko ambia mutunga ingi oyu Kenya ni matona kulea kwetu kila kondo wau nitwende na usovya brand izu na muthathomo wa siasa ni muthathomo munene muno no ni utio wako tibindwa siasa Kenya wamba ungame BBI na kulingana na ukune ule na ukuneola BBI na kuniwe nito na ule ovoa onabala Biblia ni weze usumbe weta wanyamu kanyamu ya ngune muno na kala myaka mingi zena kitau na za kuvoa kwa BBI no iboe kana kala ovoa pate mundu utekwenda BBI kwanzie makanenge eje na myendea nundu makuene nene muno na inatilanwa na yuke bila kiuke kino na ka court ni na leile no no to na kulea kwithwa kwa itumizio to nene aki court ye umiotu ni kito na kulea kwa undu munini no bendu wa siasa na kadi la nene ikwenda katika siasa hii Raila Odinga agende mwekeke ku kwa Kenya ageka kilawe mwene wa wetie cha kwa Kalonzo tosha umanda ruto akakwa hiyo okay birekire nisio kenge bala bemwene lakini namba kwa SMS ando mase moneona kesungu mazi ya motobi kana mbo kwa SMS ando ma Facebook me mwita ningi muno onetwa baba Jose ngere simba imuno nondo ninonie mutongo imweli 2018 mwe wa nyanya ni watu kwatie koko muno twatiwa ni siana situ itatu kaliku motitu wa ndoa aha ungi etwa Christman mheshimiwa mbai ni wanena nesa akamba onthe ni ma wiper personal interest nisio itwa nasia Chris Kadhenzi ngalosia masinga Palmash Josh Moimi ase Nimrod is very vocal enena ukweli view Edoret nilwele ni live aya John Mudhui na agaze tuned all the way in Okunda Kwale Katedia is secondary school colleague and I like his progress in politics mukedi muno na we mwe atumanza ne andavise babe no tumani bano ndabesie Nimrod mbai ni vata nake muno ni UDA fraternity nitemete muno na chama cha UDA ni wazi otembete muno na chama cha UDA mikilikete kila vandu akamba tulike UDA Nimrod mbai tumanzane wavi kama Mombasa usetwa John Mudhui ongea sia Joseph K Mumbe mbai wako sasa eyumangala UDA all the way bali mheshimiwa be mundu ngolile wasi yako sasa niki kando makola leko lezo muno choneka nanengwa nake asia Nimrod mbai ni mwi na aungamite na ukweli Pastor Jekonaya Musembi the attitude of my MP Nimrod mbai is interesting. I wonder when we will ever have leadership in that identify capacity and support it. He lives it without doubt that reasons he has decided his constituencies to run after the DP is the handouts he gets every weekend. Very shameful. Aha. Also etawa Pastor Jekonaya Musembi anena cha handouts. There's no what handouts. Is no allegation Deacon Alex Ngila Erastus Honorable Nimrod mbai akunite we mwingi Kitui East kwa kama skulu Mbasari na Malelo kulia Honorable Manzo mbesa ila sia political party milioni miongo muonza mana kwa TVS ama ingi meonenga mheshimiwa akondo wewe ongea ninga lonza na mila asia atungia waipa mwena kwa mbesa okay all right
Aya, alright. Ekatwa mboso manga moto mani meano ndo bane kenda twende. Alonzo kilo yase manzo na wo ni James Kilonzo ni wava mwingi. Ngo waje. Konezi yase manzo na wo wachao. Aya, Joseph Mwendwa mbai ngala. Okay, Oscar Mbindio, honorable manzo, thumbs up. Princess Mariam, big up Mr. Mbai for seeing far. Honorable manzo, kudos for great reasoning. And umepotea sana mheshimiwa. Happy to see you and thanks for helping the Water County boy with school fees. Very good one. Princess Mariam. Ambaye enena wo na osu ni motongoi kama upita. Ndi Steven Mosimba mwandiku asia tabya manzo nowe tuikwete makweni ta senator ola wengoni situ vya mondondomia ngokurika ano kutika vila cho senator. No saiza wesongea kiu. Alex Kioko Musembi ngedese ni mrode muno na we mutabya ningwenda kumona ni ova munyuni Alex Kioko Musembi. Aha. Steven Kariuki, Steven Musimba mwandiku senator. Okay, osuya kwa osio kanela. Kathenge. Erastus gedese ni mrode mbai na ningumbao yene vaasa. Vauve Ruto nivo niemete nye UDA tosha. Ndabisi manzo onga meta senator Makueni ona onga meta senator Makueni akaa kwata kivila lakini cha status Mike ukenga Kalonzo. Kanisa mautomani mengi bide nisoma 5 meyoka nikienda twende na Kilungu. Uno eta wa Januzaj Neima Mato Erastus ngedese atongwe asu na omea Ruto niwe mosumbe ula wokete ni mwakethwa. Steven Musimba kanisa omeoyo lakini Steven Musimba matomani makwima hingi mono Samson Kariuki manzo niwe senator. Okay, aya. Chris Kadhenzi kuma masinga siasa sia 2022 ikasensia mono itina wa maamuzi ma BBI kotini. Enoch Mutua BBI ni upuzi. Wambua Sami watching from Athi River. Thank you. Ende Elima Mudia Rob Mbuva ni kansela Mbuva tuko Asla Nation Machakos. Ende Billy Patrick yase BBI wachana nayo. Asune yende. Tuambie wawe mheshimiwa mbai. Kitu cha mbele kutunga mbaya mwingi vyo. Ndo andwala manena kana nema kuwa mwana kweli. Na yeye ndo kama no kweli. Ndo kama na wono ndo akukea Yehova. Ndo eza suodi mrodi mbunge. Andwala mabusiness na ni eza ni mbunge ni gende mbunge na manzo. Ndiga arabia ndukungu. Ndo zina ngai. Lakini kana muyeda yo wako. Kino jagele ndiga yangu na no lawo. Nondo tukulwa mundu ulawela ngai akake chao nono ngai no mukitya so nikino gwenda na kwika na mubaya nondo ka gwera mu jonete pe pastor yakonaya yes ngai be kindo weta mundu wetwa Saulo ethi wini David yakomete abandu ba David kuwa Saulo asia paketho atanye olikana David odila Saulo ndade zati kwa mama okomoni joko amoga dana kwenda kuwa ne dangu ikiara nguwaye lakini bakethe watanye ni yani ni tendenza kama ya mwitikiwa wa Yehova nondo mundu weto pastor yekilia niki ya ne pastor iwe o pastor wake na ngai ne momesene ndi tani muro niki ya ne jao ne pastor na bai pastor ote mwitikize mauta ne ngai so mbidikile ndikazunge pastor uno nganze uzumuzunge ane mudunge ake siasa na ingwanze na mwitikiwa wa muta wangai na ngelo ndeza ziyokweze ane na zi utena ake. Alright. Asante. Aya. Mbidikile ndivalwe mheshimiwa manzo. Kana mbekuya mwana kyosu mwingi kananye ndina machungu nonule nese kana mudhoma wa siasa ni mwasa muno. Na pia mudhoma wa siasa ni mukupe muno. Kwa maundu maingi meka katika siasa. Angu nangangelekanyo tutanoka 2013 kedwa mheshimiwa Saitoti nda kwenda gani siasa sia Kenya zinda sia ndiye mwelekeo ongi na pengine na kedwa kutaendwa ka 2007 na mheshimiwa Ruto na Uhuru akijana maikwato maitwa hegi naenda mai na binola mai na go nondo la makwatiwe ni go ndi andu mayo mombanie muno mama kwate kuoko kondo kingi ndotha kweta ni kana pate usumbe onomwe mundu weza kwenenge muyumbe andu mondala mandibawa kwezela andu ne mandibawa ne ngai ku ngai mundu lo amwete 2022 no kasumbe ka Kenya
Musio muruku mundu sinu wakasumbika Kenya. Okay. Otondo ando ingi matona uhuru tosumbika na uhuru mwene ndona tosumbika. Lakini ngaikwa kitu chake asumbike dia uhuru. Kutunai mundu unge Kenya. Musumbi unayetekela kukomana na mupinzani. Wanabinda imwe uhuru na Raila maandi ya America ila ita national prayer breakfast. Trump atsaani agwa mupinzani. Mutona uzyo kata mukekala metsani yamwe. Andu asio nie. Mejumiche mapetu cha yani kila kintu kinaende ya Kenya kintu muthi na corona lazikwa. Kundo kwina thina mwingi muno keka andu ano mokitete. Ko kindu brand ila nene mu Kenya kwenda na wisinesa. Ni mundu tona kwenda mugo na kukwata nyandu. Kukasumbika musumbi wa mugo na kukwata nyandu na brand yetu ni Mheshimiwa Kalonzo kwite ya kwete andu bamwe na kumegwa nithia na mathukume bamwe ende pakatuika kwejumbika mundu ukethia andu matene yanwa tondu yu uru negia no nakwatanisia andu na ete mugo na nisinga ya ka mwathime yake ende kukatuika kwa tumika musumbi wa kwita ndakame kuma kwa changi na wiyo nundu andu nusi andu ala mangwatie kuo ko na lama tangwata kuo ko mama kuwene bayo moto batamba sadi kana tukamweka nai kana tukaleo tema lelo ko ayi wamina kusumbika kana wamina onengwa kibela kiu nomba ko kathukuma kila mundu ya nene na Kenya kweto mando musumbi wamina osukumu amina osumbika patale tambuka andu ange masembete makihite ndi ya Kenya nundu nimeze mundu uju no mami na moka no manenga mathina kila kindu kiweta wanemba iba nundu ndimwemani wena mundu ke siasa uyosa wa mabuti oyamukiwa kare itebo uyikiwa makwani matebo uivilize kwa tethela uyithi andu na moyo ko mundu la wasumbika ailete italanga yakamea tuende embe ithio nthe kula ikakunwa ingizia kunwa ingi ulongia koka kondo nyeta manzo gete kila ngai kana ulanga iwe nenge usumbi wa Kenya ngamunenge ndaya ngamwitikila okay inde no bana wayikura tekete nundu bayusumbi unenga nawe mana na niasia kana Mheshimiwa Kalonzo itu mukwata kuoko ithie takamba nundu katika andwala na ndo ingi ma Kenya ima mukwete kuoko katika andwala juma mena experience na mena mundu watu ka vice president na level hizo matielele Kenya Mheshimiwa Kalonzo na Ruto asune ne wakumba ni ikula inde kwa kusumbika ndendo hapo kwa ula mwana wa kula teka na ta Raila kwa kizungu yetu mkani mwana wote kakitu am twisty te kwa ta Raila bana ona ndo nzawe te nzwe kwata eze akayaka yeze kwa Kalonzo tosha mundu meko makazumbika lakini watu kani wawe mbe kile binda ayo zimbeza kuona kama aya katete no amwithukisha mwene ndi kila wanena yeah kintu cha mbere ndiwe iko report guku mwene ndi ula sia katethia nice progress nice kana kiuni cha ile na wa atongo ini kwa kitaro models kana ngele kanio nzeo kula ku mwene ndi na sasa tunenea ana youth ndugane vai ni wakilisha muno wetwa mwanarika na public kwa jumla ku nasi no se muno piuna atongoi ni mathuthi kenda isekithia o katika kuvanga matha umaki siasa no ize kwithia no willingness nundu utonene na bwana Rastas 60% ya voters by 2022 andwa na narika 72%. Exactly. Yeah, no iwa. 72%. Huyu ana ndo maratika. Na niwa muno niwa moyopyo. Mate ya kipindi hichi ende cha Ikumbi ya siasa. Kingi ndio kwa kana siasa 22, sio 2022. Sana sana. Tuenda no record kinda is equidia si send around kindu Twitter ideology. Uze kwithia kila ututea kala kila utea mwenende ya onake kateria kila kila utea mwenende uze kwithia ikindu realistic na ikindu kuza kwithia ketha kuza kwithia na indro market kile na makazia kindu kimu ndongo yo arutavia ni cha kweli ya no dukoge uze anaziza moka amo simplify maungu umbea ni kami ungi si no mpaka uze kwithia ndo you generation yiko ko generation yako kuni advanced ya na bikandogeza kwithia yethia na reason capacity no vai indisi ya gole kindu kimutongo yuanda pia kindu cha mau na kibwata ya undabi mundu to reduce corruption kana ulusa ni to punguza hata ya ndukambio kamika bottom up
kata murua Raila wembe nanga rural urbanization ya sisi amudembozu ndabi ulusanyi tupunguzata ya kindu cha kele windabi nuru hizi ta nala maiko tuita ama makukuza uchumi wanzi aya nundo you the moment weza kwithia mbesa si una budget nyihekwa na mbesa si allocatewa na si angewa na tongoi na menki amebuko niyo ya na mambo yonenga ne adults ta kilo la pasta kunene ya that is wrong nundo you beza ibantu kitu ku empower ana youth ikide ku empower akina mama ikide ku empower atumia bezi kitu likabuko ni individuals na ndio bona rasters ngumini hapo ndia mina point is urabika na katika kila mwaka ukitoka surprise twithiana 50,000 gino ngwetano graduates kuma imazizio ni zito si university nene jutu itani lobo wa izimta technical institutions zia mdembozu universities thiyo ikulo ni the moment you this corruption yale reduciwa kale otemewa na policies zia lekiwa katika mbunge pala mundu kudwa bwana mwesh byway na bwana manzo ila corruption zia leo otemewa iuka ku affect these graduates na makiu the nation atongoi na koti wa nini wa NNZ utumikire kusomethia ciana na kuza kuthezia graduate tiozi uchonga okay makame chongo ni kwa point yako ni maneza yeah kana kwa mheshimiwa Mbai Mbai tutoa kiuke anene wani mheshimiwa Manzo na bwana Kateja bano nienda nambo kutongo etina bayini chama ni cha Jubilee chama cha Jubilee ni mokie ba 2017 2013 saidia kwateneneza byo wembe ni ule lakini babi kama ndo saidia ni moya badula na mheshimiwa Mbai ni mwe katika anome molengo no wa UDA wa munini wa President William Ruto ikuli yako na ekumakulu maenendi aingi makula sia niki ni chao cha tumiswe mwe badula kuma chama ni cha Jubilee na mwengemea chama cha UDA Dana mbozungu yegulezo yes kile nambo zyo kawabe mwera katethi yeto akatetia ni mwene muno na katethi ni mwaza sana ndio waondo muona bana ni mwana witu kwa kitui mwingi west kutono tutethia na ni mukani zyo kwa kwiki akitsunguo na katethi no thini andu yu nena kikamba andu makwatie nundu andu aya makwatia ni nene tekatwa akitui baza nundu wi mutongo na nene kwelewe nene na kuona yambe na wi noma kindu kicha UDA yani andu kutulekangana Jubilee yatilekana kindu cha mbenye ta principle ya kwata mungu ani kindu naziano nzwini ngai na ndiwa ngutetema kana ngutetema ngukeweta wasoma ibuku ya Samueli Wambe kilungu cha Thandara na Mozo 10 I think tangai anena na Samueli amukula we ya Saulo kubikende na nimulete nyumbani aeze wanza kuye musumbe na nebo weki yo bea mauta no bea wathi wale akuitikia mwana alama manene weza kuitikia kama mwana geka nini nyene ni wa thayo no wakwa na nene na ngumala ngai no alelo zumbu wa Raila ngai kabisa ngai lao ndaitha wa abalamu no alelo zumbu wa Raila kwa ando be Raila ndilika ati ambana alika na no kimo ni nguleana na issue ya NASA onene kalondo no munini wa muzumbe lakini ya Raila no muzumbe kwetha na ngua thayo wakwa ndi ka zumbi kwa mundu rego kyanga iwala ni thaitha lakini ni kununga maana chona ndamba ni wande kuwa kuya ngukenena na nikidikite siasa ni siasa ni siasa kila kingi cha maana ni ila Raila waumie NASA o handshake mwezi wakwa na Uhuru na nae supporter wa Uhuru na Jubilee na tuuje kuja joko tonora Raila Jubilee nthine yona ndemo mutaviene mundu nebetanga nini ngwe nundu mundu ngai olera na nuoka hii ni dinda mungu ekara nundu atimaye yani umuri wakwa boyu na yani bangiye kuto kumatha no tongo indethi handu payo ndo namba kulia kwenda ni ngai akila ngai umbonetie payo ndo namba bwangu enacho iyo nateka ndeto na siasa na chao nyela Raila walikile undu ne na atwikika ni wanze onene anze yake nyondu ithia kwithukizwa ne iwa thai wakwa wala na ne iwa na nze kwibetanga tene kona ne betanga ndete ne dipa
na mundu wa mwisho piu kuweza kuindezia kutani na Jubilee ambe kunena UDA kana kutani na Muzumbe ne Ruto ndabe mundu ndana zukumie piu tamwe munene kindu geni cha balani le tani zana joyu pai kindu cha kubo na omane mauruje onazuona ulea azia nundu nina kilile Biblia na nasoya kana ngaterezia uhuru chizitika kilitika kwate sindu imwe kilina mbo kuno ya uno kilile Biblia na mbo terezia uhuru maluke wanangubi ne wo ko nundu tuyandu na kila mundu no kumanda utongo yulo nengero nenge kunengwe ndaya nela ila Raila kwethi na handshake kindu jambe kwikwa ni mawala manengero deputy president mauzo manengwe Matiang'i hiyo kindu jambe na kwenye mundu la wangu ne yesimu kenda ndike Jubilee ni Ruto ti Matiang'i yenaza kuendeze Matiang'i Najiki mwate hiyo na no kuri minate hiyo Ruto ndo Ruto nwezi mpaka Kitui nwezi mpaka kwa muzi Ruto na muzi kwa mbele no vesi you edhambe mundu wezi mpaka kwa muzi na ngunena nake uzumbe ne na netu athina netu enda netie ine zioka kwa atene na mundu unge na no wangu nezi muyambe tikune siasa hii na namu kunyazi muni mwoza na ndo muona ni muona na nimgwiwa ngaya twathimite twenda nye you neigwa nemwa nela nemiwe paina repercussions noni ambunge mobenwa mabunge ala meja mane kila kitongo eti mobeno chairman wa committee mbunge na wanengwa na ODM suo committee ya finance yungame wa England zwanga mundu lo no manga uhuru na abeniwe mundu wae wa Muzumbe mundu wa Jubilee wiwe kindu juta wiki na wo wanata kwandu ala ma Jubilee na wona takiu manenge mwana mundu aza kwiro nenenzi ayo mezi oho tiombaka dia mande numbenge alike aya na ipe twe ino kidakau keto vuzua wa BBI wa tongoi manzo hizi nenzi yoma ndo twele zezome data ninge kuone ndo nayo ni ila wokiwe that nene ai Kenya yaani twe ni kwithe kamwana ko tongo tsene kanini nitikwenda Muzumbe munini wake Prime Minister anini make kenda withia ndwano matuthina cia na accommodate wa mehimwe yani wa accommodate mundabati mbalu ya cionthe ilanga iwazo bitie ina accommodated kolo kadhayo kama mundabati kamwe ngo yake ni mwe na be ibeti makili cia mbaluya ini cia accommodate iyo kwithia ni kolo so BBI ino ila yokie na atukane ya thimbe na zilitweta for the agenda big 4 agenda the big 4 agenda ziola na siale kwanze we there's labda nene ya kutethia mwenenzi sindwila na kwatia katika constituency ya Kitui East kuma national government ito no tutethia na kwatie kabumbi handshake itogire handshake yoka one serikali bezobe kwatila pa kwate chao ili handshake itogire Kitui East na kwatie technical training college ebe wombeza ni serikali milioni miongo mwanda zionze na kwata ndi ubiziwa DC mpya nata kwata milioni miongwele twaka lelo woma class D watu wa class B watu kidogo wa Kenya lelo yuna Kenya ni pesa ziki wa treasury pamoja na budget lelo na tundu wa wodhini ando ila Muzumbe wa Muzumbe ila Muzumbe weze pea nduti na thukumia na mo na ni maili to thukumando indi ila yubanongo wokie Saulo dunia yedo ngumo na itekala nzitu bindi tandia mwethia kama mpaka tubandu twibange na tene na kwibanga ambe the way it is akutsaza hauwa mweze ningo mama kwazi UDA ndiye zetu tope bandu kubike kata ne sawa paina thina but mweze akamba mazi amwe kotela wangiti ni muendele yani uko no ngiti obanda komere no kuona yokela pe mugile yogelo kuona ama na zimba endede kwike ajoba uyona na be mugile ngiti yogelo ama na zimba ne to endede baza yu mwikotele wa Ruto ona yo Kenya no ona SMS ila ona kuzionde na nizi akamba na ni Ruto kayu gege kipindi Rift Valley kana Kisumu na kuya na matume SMS onda be kana kuona mwe kwa wipe ipo ona ndeto tale to nene
Ibe na ndeto nana. Ube na ndeto na ndu ile na mundu wa kwatia. Na ni kwati nasongea kimweshimiwa. Eka no kebala mheshimiwa manzo. Ndio kwa mheshimiwa manzo. Twini muno kyo Jubilee veki no mbai wa weta. Na ndio no siongo kulia. Kwa ni wa kuona the morengo no ya kina mheshimiwa mbai wa UDA. Kwa wona tameta more than ne serikali. Ndio na mbai ndo anena tabepa kadina kebano. More than. Yende kuna kielelo cha president na Raila tachaye kithuku na endwa Ruto akasumbika na ile kumina ndo Raila ailete umaete kwangeleka donaite edwa akasumbika endwa ngaino munyu betu kondo wa Ruto noni athatie mana naona tawose wakabyuka siasa ndiko kwate kana ni wose wakabyuka siasa kekaninya na Ruto ndikwatia kaona muzumbe na ndikwatia kaona serikali ni kondo moywekie moya bathuku kwe bala Ruto nai indi ayumezya na enyibya na mdatika ya mwiso asinda nunu balabe wenyibyo na wumezyo pe usindi na bengai lakini bantu bemetulyo Biblia yazya wetulya munoka thewa na watheo kambatwa imetulya la ye na Ruto na kibuthia kilawe na chokula kwe president ni wayakanie na we na akwatia siasa hizi akwitia ni right yake yakwitia kula na ni right na pai mundu tendo ana masupporta make kila mundu yo masupporta make kila bandu Kenya kondo wau pau ndio kwa nyeta mathi niwe market ye kwenda matebwa muzu na kufikiwa yu nenge naye opo na ipo mokia mewa bandu bakwambizya kwitio sumbete na maite mambe metele uhuru ambe uthukumanga na ni kwaje kelelo cha uhuru cha kuthengeza Raila bakubicha ya thukumia minewe ya na Akenya maindo na mugo na ndo mateka kuwecha na ciana ni cio cio waito nundu wakau tikwenda ndumekuwa ni thiando na ndamendo sumbe kondo wau nyekaganie na Ruto ni ndo nekie kindu kethia na thibate wo na ndatika ya mwiso ni nozo sindi na kondo wau ndikuona ati yu andu onthe meobata ora ile wabata uhuru wabata Ruto wabata Kalonzo wabata andu monthe alanga univete nasio na kondo wau ukaunigwo nona uhuru ekieneza kuminana nagwo nundu andu alame ndo makwite Kenya nundu wa kindu nundu wa siasa kubikio no monthe mendo menga nundu wa kimena cha siasa kila kitumite Ruto support wanandu ma central nundu nimekumena Raila undu weza kusumbika na kwa ningo nakwitikana na bwana Mbai nyendia iza kuyane wa muthenya nomwe no sumbe wa Raila tambondo jaiza kuyaniwa mizina ndazumbeka lakini ona wewe kwenda kusumbika nyemwene ngone jayaniwa kila na madie yakeli kila na madie opera ila kati wandu wono matumita SMS ni mama wakie maza yule twakolana na jao na Kibaki na ni twaondoka andu ni mama andiembe wewe that tundu ngikala kula kwenu na yuna moni mesome thisiana ni monie kondo wona andu maikati ya mundu mate utambita kuthiana kana kusisi na tambita kumana woni wanga ini mwao ndo ni usu kondo wonya ndikulana ya chakula sikita kwetwa kila mundu eti tubara mheshimiwa Kalonzo ali chakula ni eti ayomba ni mbesa na kamba kwa kamba thui watu nakumbaniza Kalonzo mbesa ondo Ruto ende na kumbatiwe onakaka sumba na kwa andu mato nakumbani andu nenda kotapya kana ona bala Ruto no tembeto na itu tembete na andu ingi ma ODM cost hiyo onde taita taveta kila bandu ona bura mondo mokete ku maumete chama cha ODM malikete waipa icho onye weekend no twi kwa olelenga ni mu Masai Kajiado twi gweto na mheshimiwa Kalonzo na senator Kapindu senator Kiyo na wavinya wandeti na kala na Masai ni meguye mwana matothocha na matwa ni mekuka ingiko kuni tende na kwiba asiana okay sasa na upita mana titebu ya mwende kwiba asiana na nitu banye muno na nitu kukela muno kuni muyomba neti olika ona sionde olukite kitona itu nigo tolukite ona tolukite kinge kwewa kweruto aya kateni ndo ngwendo we the resters ngiwa on kindu kicha Ruto na wegen manzo awe kana zoto likani muzumbe uhuru no aizie siasa ni ziambe kwekwa kenda ko kumi kindu juu kike cheo kenge vya Ruto
keja ukengetia Raila Lugile nene no. Munenga mwana. Kindu chuche chonge Ruto. Ruto athumwe andi amane. Nundu uru no nenete tikewa. Yangu 5, yangu 10, yako 10. Ya Ruto ngapi? 10. Lakini Ruto nundu ti ndia. Nao serikali nezu okoma na kindu ki mutumeona asia yake 10 na yangu 10. No senziti no vendukie. Na ndene ngende cia kukwatea kwa 10. Yu ne pandu bakwa ne bange. Na yu ila deep state na system mama ni Ruto no mama na juna no ande ya kwanza kuivanga. Kila kitu mwa onga mwale kweka chuni chao. Meya muzumbe asia siasa chunga mwe. Kenda Ruto ndake bange. Yu kethe ya Ruto no yatekilile kuiwa abindie. Yu ethe anathelile kundu Kalonzo athelile Kibaki othi. Akwa Kalonzo no aelete kwa WhatsApp na mwinge byo Kibaki othi. Ondo aelete kwendania nake na kulutila. Ngawa ya mo ikwini bitia kwini bitia kenata. Isi ni tindu tia ibinda ya mukoloni ticho tizuo. Utumbe wana wanga iwaza wanabina. Baba ondo atia teni bye kenda tikwa utumbe. Ondo akwa mo yekyoga gari kenata yekyoga. Ukenya kenata nda ko ndethe mo yakwa utumbe. Na uru ndoga ni munini. Ou te ambata rumia bomile ya moi. Komando zumbi na uru munini. Formula erume ko bandu moze always beg you don't go anytime. Anondo katiba yetegerite ni othi. Inde bahati ze yuba poko kimane wa. Nota nazia nota etu. Yona ndo matinda. No kwithia etu ni meya nini momanza kutwawa. Pondo la madress ya. Nomba ko dress wi kale mundu kumanda utwawa. Na mwitu mwa utwawa. Na otiange. Na kuthika ni sana. Na iya kuga kwe yangi eki kwike yangu wa miniskati eki kwikalo na wewe lota naye mudrai aneke o miniskati anekala wata na lotwa iwe yu angire meke kwikara makomi ate ba mali akwiku na wana kwa jini kwiku ethe uhuru akwa die kibila de kwitio tumbi kibage kibilane ne ya kwanza ya kwe Ruto ke kwitia uhuru kibilane yu ni kwethe uhuru wenu kwa die kibila na nitamu yake ya mwisho Ruto ajumia ba. Ombageti. Mundu re ande mando rwa. No elezea point hizo neza. Okay. Haya, all right. Nainde katene kwa boko kwa kunigena ni some moto maniele atatu na ndo masimu ninguka kwenyu ingi direct ambia toza zimbo sia no ninguka kwenyu na nengi yate ya macharity. Kateje to asisia handshake ni etie vamwe President Uhuru Kenyatta na mutongwe wa ODM Raila Odinga. Na nini ukite bana be ngawe no umilete o mimi vudo ina beti kana Jubilee mwati ani ana ODM. Kiwa kisizana nacho wana kile hata. Na Jubilee neno ni atilikanganile bwana. Niasi kila bwana Raila na Uhuru, that is kuisila ODM na Jubilee maneki. Niasi ni undu kwisa kwithia no make na agreement no makwatianizio uneni hapa na pale, lakini wazizia isaidi sili pena maweku mengi muno pio maweku maki siasa maweku maki miao kuuna sia ti union itonya kusia matunda kwa wani wakwa una ti union itonya kusia ni matunda, lakini ngune lo ngune ndazia kana niwezi ana siasa hii ni mabika wandu kwiza kwithia ema kita ku scale down kana molwa asa kila mwananchi agetie kunia kura na kila mwananchi we expect yao kwata unaona dazi kaningolika na 2017 Jubilee serikali ile tango hizo Jubilee Ramu ni wa president William Ruto enzini. Yes. Chija maya chao cha Jubilee. Au meange ma handshake mwana kiti oikara. O technically kulikira. Ndo perception ya maybe kukwete omugo katika Kenya. What a few. Lakini nazikana at one point dongolika na baunto abikiwe zaidi ya dituwa mwini wa president Ruto ayasia katika within 3 months kada in 3 months time in 3 months time yes tukethia na stadium temwa weta ba wote
Jisika bwana manzo. Ya actually. Ya za odala. In 3 months time tukekia plan with there pahia ka pahanam kwa mwaka ka tukethia na mawia 100,000 kangilia na imwe ya kwa ando maitu na yu kulela kula ndo both factions siva dona ni wo ndo bikogeza hithia dasa kana Raila Odinga iguo kio exactly then amemo maetie maweku ezaithia Jubilee dia actualize kade thukuma kana nicho ki happen no you still serikali ya Jubilee ya na yutu elo bika ndugeza kwithia yutu nene akindu kitebo wizira utene twetu ntu muno lakini ugeza kwithia maundu ala maile kwithia mekito mwenenzi ndala mathaniwe bado meaikwa na yu kuza kwithia uko bana rastas twende na kwa maundu angi na kuza kwithia maundu ala already mathanitwe bado meaikwa no ndo zimba weku na uzi conmanship Lord wita ukora ulora ibona okay kama cha bibia yenye muungamo wako wakala bibia kana kila kibondi nezi usuwayo mubango wake siasa na koti nine kietayo na noni zi koti ni kwikisa kweka tayo kiondo okimane da yetekana namo onabala kiutijo cha sawo bedwe ni kuongela constituency makuweni ndu makuweni ni kuthene ya muno nina constituency ward monza yipina muno kuthikila pando na kuona kutethia ndo kwa ndo utia twe undu ngine wetikila lakini nye kwa wondi wako atamundu wenda othesia kwa wondi wako atamundu na munengu tawe mundu engu na tawe lawyer pia tata ni lawyer na munengu na kuthawe uja kwebitha wait later kateli hataje 2 minute mwezi ward lali kaka ile no wenda ngindo wa bibia hizo okay to game and waweta constituency ya Makuene ya na ward yetu amuritu kaliku ward ya Kitwist hii constituency yonde hii mando kwa titlanwe itwike ile ukaya urukuma ya na ward imwe yakwa ya constituency ya ward ya na ward na Kitwi county chonde Makuene na mazaguti ngwatani ni nimbe wa Kitwi na hizi utwi kama Makuene ni manenge constituency na masagu itatu constituency itatu na Kitwi niona nembe wa Makuene na masaguzi ile na Kitwi ndi na nengwe mwa you twana ilo twazie bibia nenzwata eza twazie na kunengwe constituency you with the one ndato tiona nani nondo ethe tenene ya wona wa uthukumi kizio wona na constituency yakwa ni malata tu constituency ya mama malata tu ki service area uno ndio gango thukuma you ola ni to kuongela constituency no ko adu ya bibia yo ni lile kama ndimena constituency ongelo basabu lakini kiambu yongeletwa ina na kitu ile okwata yuri hii masabu ya Makuene ndio kala nayo na tegote we mwe kunenga na we kiambu yetu kitwi na kiri kyo mando maile ndondeze kunene lakini mane ota Makuene na mobi ndio kuma kwa bibia ni ndio male kuruteze makazi kamwe ne kozwe kiambu ataketu kitwike ndatani mwachimwa twete tuone court of appeal ondo kwetha yumio tu achuja bibia yitukanena nesa bau kathibe kindu ngelelea yes point yakwa yuni yo wendo kethia we bwana Raila ni wokie kana maybe musala ola andikiwe no ithiwa na ingiwa packages so cia muthemba baya wendo kethia beza ici cia ithukumene ni ta stadium ta ya hotel ya Thanitwe William Ruto na president Uhuru Muigai Kenyatta budget ndenda hapana na yuni ningi ikindu cha thaniwe wize wanena kanaja ni kwatie unene akicha serikali ya Jubilee kulia kuyanisha mawatho amwe ala yaje mwene ndina walikile ba na nengi manzo kiuno ale amono cha like Raila ni tawewe tie na kindu cha mlembosu thina walikile we serikali ya Jubilee na ndena kama serikali leo mbele kase ukanundu na usiote kadabasi andu kweli yes whether ya Ruto whether ya Raila whether ya Kalonzo serikali yo ndetwa yagwa ni budget na budget isi vitu kithagwa mbunge yundu serikali ya ile de kwika ni kumine ya maundu wala ya thanite kwangele kanyunye kwema kuweni ndo kwina thwake damu na ndiye neza niende na kwakwa lakini kuwari vitu vale silanga ile cia igwa ni cia iwe cia thela kaula ino kitie ba ya thwake ndikalige na mwingi muno kwa mama manio ya tusabu
twandu ugethia ni twalika pyo na zile ndio nena ni mwana kwa musio muno yorwa corruption kindu kila kinene kikatuma nthi izimbe ni kwenda kutena corruption tukamina corruption Kenya maendeleo ni muoneka yumbesa zuni zeumia katika budget na ya bika wote sieba nundu serikali no yoje sibalai serikali ya Jubilee no yoje nundu ije onawazara ile ndende kuna malebe kute kalonzo kute ene serikali ni Ruto ene serikali ni Ruto na president Ruto benefit ya my side yes mundu bege great kwa mwendo weta oya wa munini wa Muzumbi ni kuteleze Muzumbi yes Ruto yake hapo azi akateleze Muzumbi na waya wa Ruto utose to wane ngoma jiangi ono ni Ruto ndo nathiuka Kenya yonde obingwa project isu na kwati yaziende na kwikika la milo kwikiwa ai kukitwist oko we mwene no gie kwinza muzingi wa technical training college isu kenda make sure no mami athanie ni ekwa aya na ibazi oka ira Ruto abenwa ke uyu wethe ubitha makwatia sindu imathanie na Muzumbi o mutethezi ono katibe kwasya no abe no ubitha inweze Ruto no alikathite yani inwalika thinani ndatrona ibetwe Raila na agenda yake hapo chotethezi Muzumbi ajore Raila abingao Muzumbi yukwithia Muzumbi no alika thinani ndena mundu o mutethezia na ndo alama kumutethezia maapa kumutethezia ona maizi sindu ila wathanie mamonenge sindu ingi mumbia ma tia kwaka ni uyelebele lu kwa ba wiki mbeza zi ugwetela binatine yapo tu gwetela ngoloba yolo uwa yolo na ugwiti katike lelo tu utwika uleta buyolo utwengala kunogwewa no subaye ina gwethe karodi twene na tiba ni lelo la ukito kambane tikuwa tekeba ulelo tukambo bawa brother tu kai yendete aiwe lelo nana ziangetheka azibawa na itutune ngo kamweka lelo ile na tuwe waleta kwiba udugwetu ni ngwe ukeza Ruto anebo na noezi kala Muzumbi wa atabiti akamba wetha jukene giki wetha kutwiki akamba ne mebembeza ila makweno kako leko kinanga lelo you kwetha andwala mogi kutetheze Muzumbi maye nake akwathana simu na nimo matolonganilie sethi serikali na deliver na maya yake hapo kya kutetheze Muzumbi so ima kwiko muralengani yake mulo yake hapo chake akwigote yiki ukwetha timu mblimu na ngwa grina manzo serikali ndamba siluiwe razia sana ndu imiti sionde ba beza nizuga zioniba ona urwa gelpeti sinlo kitabatia erastas kwirilo aroye kelaba sinlo kwa kitabitie ro akikulia ona mabasta sinlo la marabazi beti morwana ibeti wa ikule zina tia moni tia sebaza ndaka hivi ndio zia kweva ndio ivo sinlo imo tia nejo wa 70% ya wata bitikilenzio ke balaba mwene ndingi na andu basi mutafadhali ni mukuli okwa ndaiya twiwane wako nasi muthesia wase wako ni simu ya ingi muno mukonete siakanite kwakana thesia wase wa TV nanenge twiwa nayo ndabya wita wata na umetefa kana mbosoma SMS bakube 10 ekena no sesimo Jubilee ni athanie laptop kwa siana cia school stadiums inya some counties siaendie ko haya ni kutoka Kite mwambie Manzo amjushe Kalonzo neno moja aliambiwa na Mutula Kilonzo vomwe na payetwa asimame peke yake usino otumani kwa kumanzo ni murode constituency enenga na kuyana na wingi wa andu enditi unene wa itheka etha masako na makweni kwi andu aingi kwi kitwi ni maile unewa kivalo kingi usu etawanzio kikuma ngaleko cia masimba kayole bwana Katethia manyaka na kami ni alama ya chama na ni tumitikilite ye kwithiwa wo ni chau na tuiweta yulu wa mwavuli na tuiweta yulu wa mwavuli ni dani kuma masako usia asiange wasia alama yesu ya kami ya UDA na alama ya mwavuli ya Wiper akamba ni Kalonzo ndo na weta wata mbai ka atutavie yo okay aye kiundi zoma director kwa theka Nimrodi MP Kitui East ali dozoma beimwe mheshimiwa si sensitive muno
kusoma K7 ni ja titi changu tu ndo wako uko ndo wako kimanye na ngilo ndo mbaya kama mbaya aya Nimrod okay ni musio kikuma kitengela etwikumbai ni munenga mbesa aike ni munenge mbesa onde yatwe etwikumbai to Nimrod mbai aike kutuya kana Ruto ni woka ikikamba kimomo kuandika tafadhali lakini aje wewe munenge mbesa okathi Ruto Mr. Mbai uko sawa hapo Shandrak ngavi ngale kwa sanda ndora hujasoma hawi wona na mosoma text yangu tafadhali nondekea unaombea hujasoma text yangu soma yangu please huyo MP wa Kitui anatuthuru walai anaongea mambo mbaya asupport kijana wetu walai Wakamba tumekosa kushikana mbona tusiseme na sauti moja Atongoi mnatuangusha haki azeo kwa Atembau mwana witu Kalonzo kuyana nake ekane sema otomani yangi kana director ve simu tuamboza simu sia nondo Lois tuwasa simu okay director to Madam Lois ambia tuwasa simu sia nondo hello Mutongoi TV hello tuinena now tuinena now hello yes Nana na mwasya these wase wa TV kanobozi yes ndakutungia Nimrod Mbai mugeno ndo kwa ya kampani no Kalonzo kingi kwa ya bibia ni ile teko ndio bibia yote ndio jamu nende ala mami mawatala matonyotega mwanende ta kukilo chini wa Kenya aipe na mambo mengi na mambo Kenya wa kawaida ina vina mwingi yo etokea mate nya kupetanga TVI na kama makamando mode yanja uchumi ukamba tena wewe ya mwene ndio nake ena kilita kutania lakini vie ne ndio ndani ya TVI okay ni movie amono ndio tongo yasinge kwina matongo ngano ndo mena oni odio watu nyoto hizo vitu nambe asante sana mnombe kukulia Nimrod Mbai na kile ongamiri na UDA aka kunwa ake kura ta ongamiri na UDA ndio support sisi ni Kalonzo Musyoka to become a Kenyan president ni wakwewa ni mwe haya nengonge imuke katozu withese wase wa TV na tuinena nesa yes etozu unge tuwe na etawata hello Mutongoi hello uzuko wewe fulani Lois hello Mutongoi Hello. yes tuinena nao yes karibu sana hapa Mutongoi TV Hello. tuinena nao kumava betozu etozu suwa mbozemba ete onge hello Mutongoi TV no vigie Hello Mutongoi. tuinena nao Hello Mutongoi TV. No vigie. haya Lois no muthembozu nakata haya tuose onge tuiwe nake kana na woni musio kana no yes tuinena nao abai ndako ithukize TV ni indi tozo hello Mutongoi Hello? tuinena nao Hello? yes hello Hello? tuinena nao niguo wiko yithukise okay yithukise TV ni indi akamba tuisaiwa nata kanende tuwe kana gicha simu Lois no za simu kana tukole hello Mutongoi TV hello tuinena nao aye kwate labu yes kwate labu ando mazimu ndizini chao what is it kwizone na Kisungunye bwana Kateria era sasa mbongereza kusasa muno kusasa noyo mwende tosi yake ni nziubyo indi change ni kwenda time Kenya ingi mukulie kana UDA ndi thukumana TSP na PEP Titus
kama uongo mwingi north. Mheshimiwa andika kiu. Unaanza muende nesa. Ni muvea tundu na wetesitwa. Mbai ni murodi mbai sawa. Mutavie athi akatete alimu alame di localized. Metwano yitu yethe nani. Usuye mwalimu wako toma wakatete asu. Alimu Erastus Kethi atongwe asu ni kimandi kamwana kakambo na nenge tavya mbai kana mwene musiniwe ukuthoka sia kwake mbati tiwe weka ataku ni mwene musiniwe ukuthoka sia ndina maanisha hata no mwelewa. Aya Erastus kulia manzo ta MP wa Makueni atethete andu mama Makueni ata nundu nye tita nona ondo wekete na 2022 amwete kwete kibela kiba ni Jackson kuma mavendeni. Erastus ambao ongelese kusasa muno na usinu loto mani atumete masavale maingi mbai we sawa but ukweli umesimamia part kubwa population matter wana inageja constituency. Erastus ona kava oyura ila wivo ila Ruto waivo ndathokoma yaze uhuru ndathokoma. Aya sawa mulatia kwa njenga Kalonzo ni wetu isi akamba. Alright. Aya sawa ende kana nisome motumanyengi mianondo banondo asese ni yaingivyo na wona na emoso motumani wako ukezo ongima nebya wasiene lolo so motumani wako nondo motumani maingi muno akamba ni Kalonzo ndo na wetaweta wata mbai okay esune na soma ni murodi mbai MP Kitu East ndeto sia kuninzio ni Nicodemus kuma Nzombe ni musyoki kuma Kitengela etwiku aye sunelo wetu mete ndeta etwiku beto ani murodi mbai gedese motoi na mheshimiwa manzo ni Martin Mumo moli kuma yakanga motomani ba ni maingivyo lakini kanisome elema modia hakuna time utapata Raila akiwa president ajui mtu anampenda ni pia swala lazima we aje andika kisio ndo yuwa andika kindu kitekweleka tuitinda bana masama yefo na ndo nengi Nimrod. Even the president said that Ruto has his priorities turned upside down. They are in relay but he was running backwards. President again warned him against kutangatanga but hear nothing about it. Was he wise? He would have at least humbled himself for the betterment of tomorrow. Zioki kuma Masimba Kayole twambi wabo hinana mbisi na juja mabende mheshimiwa ndwandika okay hinana mbisi na juja mabende nundu na ngweta na kulwa kindu kimwe na semana kesho nda kweli kuone mabendeni ayaleta unga kimani cha Katumbua nuko na silanga watho wake 39 billion shillings na no ni president kwa kutingwa mujumbe onge Kenya we project nene tamanzo na nami ukite iye miaka mingi muno kweza utwa akibu nundu kielelo chakwa thina wakwa ndiana taikuta kiwe kundu kwaza muno tusukumira na kamio na gutema ngoi na wethe anene ndegwa mukambo ngikana kana kange kaikaa yade nyanai mujumbe kabikie bau ko kibu kila kithwake itangira ambe ikemba buma bindeni na kenda mbuga ya thitondo ndie mabele kyo kabingwa andu makathinja miunda na maendo na kibu na niki usungwa ne sana niki uthegwa ezikibu kuma ilobike na giko na president elona ibuno na izekedu chambe usilanga ndwe maana ndaki woke kiko kondu wo wa mwenda nunonie rais atithete ba ndisi ni kundu kunge kuyana Makueni constituency kwa kina muzumbe tondo no kie ba na no kie mabende ni kwo kondu wo 39 billion patingwa mundu ngi Kenya ona baby na 2013 ayumbe ma Kiambu maendere kwa muzumbe maze manzo nape no kindu juno ndo ni mubinzani na muzumbe aze manzo anengiwe kindu june ni muzumbe kebaki na ndamba kumbena na ni cha benefit ya ndu wonde na kibuke kathi kitwiche the ochonde kichoke kithi Makueni yonde na kichoka kyuke Konza City kyuka kuuma saku na kithi kajado kuloto na hiyo kwa mwana kesho ndande nechu Biblia yazia na medho na matene mena matu na matiku iwa okay haya mheshimiwa bai asante naona andika mbinge zino tunezia kwa zio mbinge kirujambe ngutunge mheshimiwa Mando Mbeya nundu weyozitu ya manini we MP kukwati atumaku kuchano tuyo alaisi kwa umundu kunena na kumpwazi enda thukumete labda nekimena kana na mundu mupinga mesipo mundu unge wiraze kula upinga manzo na no andu ala make moko nazimo ni kwate nikindu kya muthembozo lakini ki uthukumi
weyozuma bende nebeze no ya monana pia ngutunge amanda mubea nundu akwitela kamike bata alikanela watabile kibuna kamimi yake anadhati anenda silanga wa 39 billion yukwitha no amanda mundu akamino alito tsitsundu kumaku eto mubeleki numba na nijo tuweta kwelubaro nendo kuma ndinanzetenze pe mwana wazi the president ni wawone deputy president eko tanga eko kuna siasa eko kwekata na kwangu moya siasa ne there is no policing neze Kenya walame yawe eko kwatwa ne polisi lakini siasa ne pa mundu wena authority ya kukwa eko kuna siasa uenda na kulingana na kila na strategies yako masabu magweka ndo makonya nemo hati ya so nju kilange ya manzo eko kuna siasa ila Kenya atuikie democracy pai mundu ina mwana wakwe yonge ndaka kuna siasa so president kuya Ruto ndaka kuna siasa ayote yo ya monana monote wake Ruto ina mwana wako kuna siasa sailo kwenda ona kwana na mwana wako kuna siasa saila kwenda nundu katiba ne kambirikiriti either ni strategies yakwa nenge ngune strategies yakwa na either ni consequences siumbithe ya na ngudile nasyo maegi na meoka na mazumbika ko mwana neke ndinandike ziro yake neko bini ono wakayole neke kuona ndeto ya uhuru kwa sia Ruto neke kweti uzumbi te yesu wazia abana mundu no kana kazero neke beti ba Kenya so onge mundu unge pe mwana mwalimu wa delocalization na uoki delocalization ni alite kuma tinzeo ni kuumisiana nondo afadhali alimu alamu mie college makwale kwa upya mandi kwe mundu adhi kwaza lakini mundu muhimu hoteli miaka 5 aritae umuntu wa kwaza ne makosa na kiu tuna mheshimiwa manzo ba aniki ndo twali toto ambunge ke discuss we nondo nezi ambunge mama ne makelea na kila muntu support ya system ya elimu na ngoya my brother uzuni chukono mejuko neka kuona tabi madamu no meangisie madugu mo biko manini no kuona tioka muti haya mwa ta UDA kuthukuma na siama ingi UDA meta Asla Nation na Asla Nation ni nene ni mundu wonze wenze ukwenda kwambara ko mundu wonze wina kama kenzi yani umaindi ubindisi andu ala menzi na nokwenda mambatia idhinwe tumandharite nake na niwe tukwenda kwara nake so siama iwaweta sikwenda ipe mbungono asa kuejuja anaza kuona jama kikiro ndizi ni whatever PPP something na ni tulatu na UDA parliamentary group meeting ane Karen kwa deputy president kite yelo kila bandu baka mask ni wa Asla Nation ni wa UDA no ticket unotie inge kenda with no watu no abikambunge lakini ni wa Asla na ti coalition ni Asla Nation ko kilu pe mwana okuitwa muasia kwa kumbea ni support Kalonzo ngumo ya Kalonzo is my uncle, is my father-in-law keveti kwa palando anete Kalonzo ni muinae wa my father-in-law na ba unam ole support Kalonzo aje ni support ya Kalonzo mbe wa manzo watu na Kalonzo no mana mundu wetu akuzaza uola wako yes haya lazima wazongeka na pia pe mwana ongee kulijuishia Kalonzo ni kwa nazungika pe mwana wazi ya kwa constituency inenga na waena population ola waizi constituency inenga na population ni ngaika nane mono tambo kuipuma kule twanbe akuyu nondo kendo kezo bizone mundu ba no kutu no kitikete mbwanga na tazo bya gengi kinu jo maana ma democracy ulo muye mwazi constituency ne tumila mutume kwazia constituency yongela wa na population inu ngolea na facts you tozo hesabu simple kitu east constituency yakwa na kwa hii naonene malata tu wa constituency ya manzo na constituency ya manzo ne natlani luye na kwa ndena natlani na skulu itani zina 10 kilometers uma primary school imwe ba we kilometer 10 UK thenge no kuthi kilometer 10 UK thenge kana kuma kilometer kyoko ka 10 kilometers kenda ka kwate kisomo na kakwendo kama moyo hizo ni 20 kilometers per day
pa katika tebe kwenda skulu kenda kwithia angalao cianda ziba katika tini cieka kuumea andu matembe at least 5 kilometers na wange makuko 4 kilometers bado 10 kilometers kana ketela kabije miaka 13 kenda kai standard 1 within no katoboe kutembea zabali ya 10 kilometers yu sukulu CDF niyo inambeza sia project sia kwa kailasi na sio bingwa wa masukulu i constituency yani ile totlanu kenda twake masukulu mengi siana sie ko tembea kilometers mbingi sio skulu na siana sie ko chelewa kwete lwa ziambe kuuma ziambe ukwata age itembea kilomita 10 kwa skulu pamwe na hospitali pamwe na zindu zi agriculture ko tusizia population tusizia wingi wandu nitwali tusizia unene wa land hii nina siasa na mwanongi wa constituency Edward Didmas Baraza na secondary school nana constituency yake ani na nitlani ni BBI na kwa nina secondary school maana ile na miongwena na ziaga wana CDF na yeye ziaga kana CDF hii secondary school maana ile na miongwena na secondary na school nana kwa molwale kuongelwa mbeza zia kwa kana isi tuimwe mundu akwinena nambo no undu andu mana kwiwe ni kweleswa ni kindu kitana anenga no mwana na thino mwa BBI nusu mandynasty meka lilenzi peka lande omundu lela ithe wa ndize eja webinda yo koloni na kolonge the ndize eja no longe the ndize mabaka kindu jo na mona twalete kwenda ni ajo no tuina Kenya mpya wewa kwikalande mubangi andu tatete na iliko no mweka lilenzi ni murodi nede ziakwa ni mutabie ina ile toka secondary school Kitui East na mbezi langu nengo ni ni Kitui East ni nembe wa Kiambu County 476 Kiambu County tona kukwata kwa constituency hata na Kitui East yule ukwata hivi zianezi utembea kukonde ndo atezi ya Kenya na ndo atezi ya ngai kuko zindu imwe mpaka tunene tukumalana na inondo ni bingi iwe kunena na Raila kwazia BBI ndi ambayo ongelwana ndio lwa nita Biblia ibuku ilo tabi utongela na kola no Biblia peke yake ano ni ngai omelela kotini Yesu mbene amelela kotini na ona court of appeal yetekele kwete free Supreme Court na Supreme Court ikwezo bina nayo sasa election ikeza ziabikie BBI is no live in Kenya bebe ko lenge na tutu ngile wewe na makolyo mengi mo weta ile issue ya Jubilee kwa na laptops no ile zinu tu weta sia mundu lo wanenge to ya wote thezia na wongili waneni zindu ino na nengwe apa kuthezia mozumbe wea no neki zote no ta mundu ina kebeti na makweba na juthi no joka wa bwana ukwizo kwata mwelekeo no bina miaka ya nonduna ona wa kwata kebeti kingi kebeti ya kele kikala kebeti chambe yukwetha thina wogu uketha mwana obo mundu la kebeti ya kuno kala ya kumizie gitumbane yani kila kya kozie ba yambe ndi kwa kuongelania kutu ba katikati no thine abo na no kuona ikenya yo thina aya sawa mheshimiwa asante sana no ndo asungene ndiasu nondo ni usio kunenga woni wa mwene ndaya katethia nono yokile kwoko bana rasta zero ndo wangu muthata muno pinundo wizi uba maundu ama ene twa leo mosa casually ka kweza kwithia YouTube to passive yani wizi ukwa kindu kile tunene ya baba rasta tunene mbeze ya mwenene na maundu hatu nene maundu mahene ndi na ukwa ene ndi mo boss my boss do the moment you waibara mwana siasa na kwaza ngeka ukwa ni letuita muzungweta politics of deceit no wale kwithio na limitation dundu we dwandie school na wa manya budgeting na wa manya kana ki unengere resources yana no kike kwa kuya akili ni yaku hizi uza kuwa nundu imutongo no ndongo yithi ya imbe uko ndongo na yukitumia ndwamo kuaminia uweze kuthima onenge kibila ale kwithia uronyo kinyo platform fulani ukeza kwithia ona kwita mwene iwa tongo in terms of kusije kindu kigyo mutabya ene ngeka kyono kikike noni ba bunge tani road uni ba bunge tamazo nangeke that bill nanga be sponsor nogeza kwithia iwa kwa allocate wa mbeze zile allocate dia leo kuikatika mkutano na ngwaze kana
ngamwete iya kuombe mwikila sinini mwikila sinambilika kana yuko kaina na ubeleki no wizi ikintu kidekika ya kiki tu enda olanga ikenda izo na kemwene is no form of corruption is no form ya corruption yes we get corrupt akili zia mbeba zia ndwa kenda izo imoko ni akura then from there uza ile mwene nzuri na atetheka na kuza kwithia a cycle ya muthemba okay tukasiokea kilo za kwani utwa kila always kigika aya uno twa ilo reduce kenda izo kwithia onaethia ndo ukengana yeah ndo twakenga no kiasi sawa niona mazamiro ba masembete na imono tuna maundu mengi monenia nenda kukabara pe mheshimiwa Manzo nangokulo ekulyo o simple ando abumethita mayekulia nituonie mheshimiwa Makau ona ni muyumbe wa mavoko na nyuviro na chama cha Wiper peka binda wongamie ketane na acha kana ona Ruto no mathukome bamwe ndi Kalonzo na ake inene ya ethandi ubite ni mathiko ni ma mheshimiwa Mututia Ngoi ni waisie kana wende so thukoma na UDA ndi yakule yogeta bano nake muthama ola ni mwene kivila wa UDA ainene ni na mwandiki twa Mauvo Ilovi Benjamin Mwaka ndeno onena nya wayimwe kwa yimwe niwese kana ni wethito tawoipa nemeli tumaimuko asimu na siama ingi mbingi mayenda mathukuma na UDA mheshimiwa Manzo uyo ndeni wa chama cha Wiper ningonete muno na mheshimiwa Kalonzo ni mwatiani amo no kumaanisha mondo ni ma Wiper no mezange muno Wiper no thukuma na UDA mheshimiwa Mbakaoni wa laisi kana athatitwe muno ni ODM no tabia ODM ni thata ciandu muno nundu ni wonia kibuthia kila kikawani maragaitwa Sifuna na nimo manai kanisa nasa na ito twa mikola kondo na siasa cia munyaye kanyo ite bandu sisa kuthi kondo mheshimiwa Makaoni wa thatite na ona bala party leader witu na ise twithukuma na UDA nundu wa mipango ela ite twikite UDA mendo sumbe na ito twendo sumbe na nomba kama ukambayu na ndo alange monde matu support ya enenge ndaya nundu wete na mbeza titia kula enda kwa mbeza cia kwitia kula sibo mheshimiwa Kalonzo mbeza cia kelo mandire miaka mingi na na nyanya ya ingi bono matonda mukwata moko na itu tiba tumie kila kinini nacho tinengane ba wethe mheshimiwa Kalonzo ni wetia usumbe kwa withie tekenda ti ma competitor okay maruto na nitwa izie ula atusinda kwa kweli tona ni wewe ndo na ndo alange no mpaka ine ngimundu la wasinda kaze ujo sumbe ndio kweli kana tu thingi ne 11 ondo asuma UDM kwasia na ndi kuona ondo tuzo kati bindu ke ba katikati tuyamba kubenduka tu thingi ne 11 lakini tuyacha kana siasa sikala ibindu keta kelanda tika ayo ndo tatonda katika siasa nengula weze kana ondo nweza kwekala ndina Raila no siasa sikala indi kila tubangite iye tuyendwa 11 wow you na mheshimiwa Kalonzo no bakendo 11 kwa ungi na 2022 nangiti ubingwa secretary uni gina mwaka muimodhele kwendani kwa ngai pati bandu bamwe tikenda ti tukiteta kau na mheshimiwa Manzo mwovo umwe ukitaka una UDA nena kukule bawa ni Kenya Alliance waze Kalonzo no nginya ketho 11 kuni kumaanisha kana ni kuonania mheshimiwa Kalonzo ni wakane wa tiketi wa Kenya Alliance ni wewe mheshimiwa ambaye kelo wetie anu kutabizia mkojo na Kalonzo nu waisi wasisia wayungi dio ni agwete chao cha kisiasa haya mundu lawe watango la agwete chao cha kisiasa mundu lawe musalia era mandividi agwete chao cha kisiasa wasisia ndo azimonde uitola munene na mheshimiwa Kalonzo na ningwa kule mukamba ose kula nundu akamba tie ingiteke wate milioni mwe akamba laba ndo kuna kula ni milioni 3 tuanze kula idiota mwaka obo ndo tiele myeitha ndatu yukite ni aosa kula enda kituoni cha kula kila ke bakwina kwako andikithia kura na andikithia kula we kuloi enda we Mombasa andikithia ku enda we Ilobi andikithia Ilobi enda we Kitui andikithia Kitui enda we Makueni andikithia Makueni paloko isu ukauma loko ni kula andikithia kula we baloi alright sawa mheshimiwa Mbai tuinene okiu cha siama kuthukuma pamwe takiuna cia mwene kivila wa chama cha UDA mheshimiwa Muthama aise mukuni wezi muno cia mainenge cia na muthukomemwe suo Erastus ngamukazu ngede ya Kalonzo mathukuma Ruto nithona ndano mwingi muno na inye kunena nenye tene ngai wa thino ngai ula wa balamu usumbi ula wa Kenya bala we
wina Ruto na wina Kalonzo either makwatanite na umoja na kile ndongilele uzumbi wa Kenya bala wina Kalonzo na Ruto either makwatanite mozeli kana mwande mayelevene umoja na bailu iwasisia nayo kukwatana niguo kutethia zaidi mbewa mothi meoka nundu makongela na bina Ruto no giro kampani yake etia kura na Kalonzo no amunenge kura mbingi tio kampani so kendo kwithia nde no anu ngana no kampani lakini ukwithia na Ruto no kakuta mumana na tina uhakika wa Kalonzo ama kwatana na Ruto ndakaruka Kalonzo Ruto atwika muzumbi and vice versa Kalonzo ethano atwika muzumbi Ruto atwika running mate na ke andu alama Ruto mena uhakika wa meka kunoluza nini Kalonzo undu Ruto na kunoluza ni uhuru na yukwitha bena changamoto kulingana na katiba deputy president wabisabuta deputy president miaka 10 lusabwingira deputy president miaka 10 yukwitha Ruto ninde no ndungireka kwiti uzumbe inda there kuona makwatana na Kalonzo no kandewa Kalonzo no alira kuka bo na Kalonzo ane ungua Raila yani ti ungu actually no na bukuma na mundu ukolewa mpaka ni ngai no mundu werikile uri ngai na bezi ndo sieke iwe Ruto ne jawe Ruto ne jawe izi zyo ndeke kampani la zita wanduani so ngakulia manzo ni wakili na ne mukuu wa kisiasa yakaleta mbunge miaka mbingi mbewakwa naanza kuona ndu oye ajuaji bai constituency kukamba mjuaji mbewa constituency la manzo wakilisha ngakulia kila Ruto angeye mundu andabie Ruto no angeye kina itene na roga yoba oyu rastas itukula ni ba we Ruto ka discuss yo monde Ruto ngejo ndamo ngea kendo ndamo ya no siasa no ndo yazobizwe na yeye kizwandu na yeye atwika ndrewo no undu tazobezwe na zungu tatwika Africa nzizi Africa ne mazikini na ziyetethia na tetekela lakini ndo yazobezwe kunondo mazobizwe kisiasa meili nzina meja iyi ya Ruto kutwikika nikingi no ndo izobizwe na yeye kwa secondly kila ngai utabindwa ni chao ngai nitawa itetekele yo Ruto nikingi indi ngai nundu okie kuthukuma nao we Yesu okie kwala thuki kana kwala tio ukethe andu mothe mezo Yesu ndethe okako aya so izuti point ya kutinda ya kutuma Ruto tatethe zenze itu kila nundu kila nyeki nene pio no support Ruto chuona cho era kila point yesu mwashi no thukumi Ruto ne mundu tanoa noya na hiyo kunena bottom up kana mwene nzi ula winzi athuguma mbakokele ona kwile nzi kila mundu wa Kenya ni wonie na ni wizi Ruto kuma wala wambeo thukuma ni wonete mundu tono thiuka nzi na thukumithia nthino na akatethesia andu makumala ate kutumana kana onetha no kutumana na kwatia you pupepe na valid point nene na nyethe ti Kalonzo muzumbi ni Ruto muzumbi na niwamina kana makwaranite hele na makwaranite watu ya ni Ruto mbe inundu na Ruto ndena jinde ba undu the ya kibandi undu katiba ni mubatete bo iku kutha bena thina kakana mbo kunenga kateria mwana veki no kwenda weta ni ndio kule mwenda kule bwana Marimbro Nimbro river na kule yako bwata kana katika issue hii ya Twitter ulusani yo tamutongo weta onya ikata ugesaidia corruption Kenya ya sio kanzi number 2 kinuta affordable housing ya ila ya hizi katika manifesto ya Jubilee atonya ikata so far nondo ni zio na yundari saini kwa Jubilee uze kwidi itu ya affordable housing ya na number 3 tronya ikata nikenda uze kwidi kisomo nondo izinilize katika manifesto ya Jubilee uze kwidi kisomo kile affordable nondo tunena tuona twazi article imwe gite kuhea ishi kubiana no imanzo ba ya kamana kwati max 383
na actually musiusu ndezi evikana kwe kavyapa or the other day no one see more complain sianze no report uza there fees mwingi muno katika secondary schools ona meze ngai yo ile to free education ka free secondary education yiva yeah ikulu ogwenda weze kwida no akita masaji kidogo mnenga mwanende mwanya ko songe nondo wa muolia mondo akwa kilalo na gorabia ni murodi ta mumbunge na ile londo moko nando ni mondo frustrated kana ni mondo ne wa ngothine kathayo nondu kila neze ngoko thukuma no kiene the andunie no mando mame kalio ndunge Tiundu ya digito kuma puni. Tiundu ile katiba ne. Anza na mama nangi. Parliament yulate soma katiba ne. Tiyo parliament ila iba ilobi. Nikinu kenge tofauti. Kuba toya twasiendu. Suo root ila uhuru makwata ni na Raila. Mena majority MPs. So kindu kila uhuru na Raila makwenda kithi. Nijo kienda. Na kila mara kwenda kithi kienda. Peila bill kana motion sia mumbunge ta kwa yungutwa motion na bill yakwa ne kumitwa nundu pe committee la itumazwe yudhu kombaka kweza kuka katika mbunge yiwe wo mona andu meidenze inenewe kende bitu kidwe first reading second reading that kende kathi kwa muzumbe hii process yesu ikunawa na mbunge la mai committee ni sia kukuna process yesu ni Raila na Uhuru kwa umeona kendo keidieta ke ute wazindu ya muzumbe uwetete kakwamba kuiwote hiyo ingo nena na bro nina bill ina nyemwenezi yakwa sia ni mro nice nina bill ya youth ya milongometa decriminalization of petty offenses kendo kiija kwa bandu yani makosamwe koti kumeta makosa yani makosamwe katibe kumeta makosa ni makosa masovetwe ni mukoloni kenda tungamie na mukoloni ni wendie na suo makosazu timoza awata makosa yuetwe loitering kwa kama na kubata unwenugete nokuwa you are loitering with intent to steal na utembea Kenya yani ndo ngile ni nugeta tombea nitembea kwenda kungea mutikali utono zoma psychology yakwa tawa manana kwenda kungea na uko masedi na uone uthi kotini you ile na roye na ndo yomese yuthi muno ni na bilizu na ili kukinangwa no likana na kaumu ingi muno na ngamela kwa yakwa nina bill ya tumeta livestock products bill 2019 na ile na vikie katika clerks ila legal clerks sisi mambe ina bill itatu ndio ambaye view ina issue ya livestock yale todhio ka ina issue ya livestock products yale todhio ka na ina issue ya penal code nondo nini kite musumali umyanga mela ngariza tekitwi ate na mwana wa chivu waendau musumali uzu akwatwa aliroro kotine na kweba milioni 5 iki nini kiusenze kino kitwa penal code hizo ina tuika mbele itatu kuongelea decriminalization ya petty offenses mimi sindu isu kuthi ko maluke with eneneka kindu meaningful kitethia nthi pewe ya mwingi muno no ni kwilita nene choku wapi na miaka 5 no keza kwa miaka kai ngi 5 kana abalo kana andu ala ziozi akuye mondone kutabia mundu andiki yake na di ana baluka na yo ndilo balo ametini ngina no abalukile ko joka kuingi wa kuomerere balukire imbunge yani very frustrating ne la mani man society ngati tazia umweshimwa ni murodi bau ajaza nigwo ajaza nigwo no ni yamwe amona atwikikie yumundu omani nzoka ndakaibawa ani ne kiyembelu tutungie nzoka katika nyamu ila yo wa mundu wa ende takwiba no katika isadi no nzoka sure ende tezeta ni jenandu atu na ningwe kwatia kana miaka no mwaka oti ele utana no mane mbunge kathala moi wake mama iwakatoro wakana kuwikemba mbunge mpaka kula iko no ingi kutene binde ni muno ya kwekono na muswada wale kuonekana juu mpaka moi wakele yuka mana onendo kashoka ingi mbunge no mpaka okambije ingi pathei haya sawa sawa na nenda tuminukile no na masami to manthi muno etupigie Monday by the way
twiwa kwambelelia twambie Sunday na ende mundu ni maingi muno makunena nenda tuminukelelie na tuminukila nenda twambiwa wala twambie tukito na mheshimiwa Manzo ndio cia kusema muthia yulu wa kwivanga 2022 nondo unenenya munene we yulu wa kwivanga na sieni kurekera na Nimrod kana muzumbe wa Kenya onekana kwa zuma weto muzumbe wa Kenya ndoneka bandu bange na Kenya ni metsiu kwa kilando na kulia mbai ya mukamba tambaye yuno ndo nidetisia ibani mbai la ingisio mbe Kenya na nitatetisia ndo nitatetisia nzaluo miaka 10 nitatetisia kibake miaka 10 nitatetisia moi miaka 20 kwa uje andu mena makwani maito andu masendro maile ndo tungia kwoko andu mari vale makatutungia kwoko na mbilo ndo ikatutungia kwoko akondo wou ebindani ndi twende na unena na mona ndo kwetia kula undu sitwa njo wonie iyo mheshimiwa Kalonzo ekajatu umonde watinda yata kwa Bishop Masika ndo alambia kanisa na une edio bingwa secretary na we ayuwe ambe yaune wa kila muthe nginazuola kula sie kunwa akondo utekulia tinda tingwatanio na kamba me mali nyingi muno mheshimiwa ngilo ne wawetie na thui mebo matonda kwijumia makakwata mheshimiwa Kalonzo kwoko akakwata ni mbai laingi na ende daitu baya ni tusisia wethi ethani chama ba yutu katikiti ni waendie no mbaka yutu sioka kimusi bwana Nimrod ndo we pata muno ti kwenda kweza uzo sumbe kundu kungi kukathini waku kana kukenda na maundu mena bina no ngendu matu kuona temo sio matabi ungendu ndo nanu ndo ungendu we ba uke ya wasi ndo ndwalo no na ngulu singibete mundu la ndengwa bina kathini ando muno ni muvya muno mheshimiwa Manzo katethia tuiminukilelie chakwa ni kwazekana vinya wa kisiasa nando na kindu kendo ni uthuthia akamba maitu alama tusiaici ni kana mathuthia landi onamra na twithukisia ba uze kwithia ni moza kura na kiu nayo kikethia cha na inji peke yake kithia still cha tongoi uze kwithia IBC yende sikinda registration ka ku register ku makura uze kwithia no atongo maitu no imali kilela ala meona uwezo at least uze kwithia no makita kuno push uze kwithia akawa maitu moza kura ulu elect kutinda kile bina tu complain tu asia ukamba kuikura ndo meoza kura no tu take initiative ya andwa kumobilize ikendo ize kwithia moza ila kura ndo yibate kura bate numbers katika demokrasia beba ndo iza kwithia na strength kana power ya kwazia kana ingwenda kila ndienda kicho ngwenda kwa wakinyito bu bethia baseo muno pio alright thank you ni muvya muno bana katethia mheshimiwa Mbai tuminukilelie nyendo za watakino Kenya ni badlikie na badlikie kwosio ando na ukulia na maitu tu badlike na Kenya oyu mujandala wa Kenya wa siasa ino nene wa chino si kuonde ni wa uchumi kindu kiu kwa kwitwa bottom up na trickle down kuma toza wiyathi uchumi wa Kenya unaenda na kiu kitwa trickle down atakuoza wiyathi twele boimwe na nzizi tawa Taiwan na Singapore na nzizu oine si atutie piu siko tukobethia mbeza natika kutumia sindu sio sindu manufacture mageka nundu ne makolle kindu ki cha trickle down kwikia mbeza indu nene kenda mbezi zithe ikabikia mundu la iba yande siuliobika ndisu sie mbesa katika andu amenzi kenda mbezi isu siakika mpaka siako uchumi nundu twina andu menzi oimono nanenga na example na ndakitali oza mwana ke wo University of Nairobi ekite medicine na ni mwebyo ni kuita mundu na mundu uzinde kindu umete kitwika no umete makuwene indikile kwena jo nengwe room teno akewa room ene akubantu ba miaka 5 na utonenga na loan yokeba na nengwe machine sia kuita na akepewa 10 na akewa tanenge loan ya milioni 3 bantu ba miaka 5 indu thiwe pete na wamina kuiba sindu izi cionthe ikatiwa cieci yako mwana kozu enda kwenda mbia ndero kuma na athukuma kaandika andu manata na kuandika andu ange ingi izu ne kwitwa bottom up haya waeleza ni alama kwitwa masla na andu ama kwitio sumbi andu ala asila po no andu eli no Kalonzo na Ruto
nundu Uhuru endie sukulu na ngale ya polisi maginda kwetia Uhuru ndakwetia Raila endie sukulu na 99 na mazinde ya serikali Mundavadi tawo ithe minister yu Kalonzo no umie na kuzi kuru kundu tezikeni mundu na rudu mana kuhusu ngoi ngai amatethia kuma bottom mpaka meso pika up bottom ya no matonda kuelewa bottom up ni chao aya ndoko kule mheshimiwa Kalonzo nundu anaba Kenya ni mamwene ndaka kuzwe ni timu eno ya kuibo sukulu na ngali ya polisi and the kurutabyo wa trickle down na getiti umie bottom up no ni ebisemo ya geti guru mheshimiwa tumine yes kasla mbendenta kasla na hizo mundu tetio zumbi ya yisu ate bottom up ni chao bottom up so ndo ya mheshimiwa Kalonzo kindu kila onage ngone yake ni witsi da ni wakenda yes kabisa yani la withe awitse ni we na ngai na satani kanduta kenga nuize Kalonzo ngone yake ni bottom up nuize trickle down no push aya nimuvya mheshimiwa nisi mondo ni mainge twimina sugo agini ngwe so manda muthenyongi nondo tuyova na ini yongo atanyo ya mukamba atwiso mandana na atongo ya notwethwa nake mheshimiwa Daniel Gitonga Manzo muyumbe wa Kilimbunge cha Makueni ni county ya Makueni nimuvya mheshimiwa nondo wakuka kwa savali ongi na inde twethwa nake bwana Aldrin Vundi kana katethia twithwa nake kabina kuthika ngine muteti na ni activist kana mwana harakati na inde nimuvya nokatethia na twethwa nake mheshimiwa Nimrod Mbithoka Mbai muyumbe wa Kilimbunge cha Kitui ya umeloni wa Siwane kwa kauntini ya Kitui na inde mheshimiwa ni muvya nondo akuka na inde na kumusese ndio tongea muvya we mwanya nondo wa kupata masama kumao tuku wamba kuiwa tote watambanya na ito kumenda tuambie wa chuma oini wa kuambelelia ona ziandi sasa wana saa 6 na ndateka 10 kuone muvya we mwanya nondo wa kutambanya na ito nito Erastus Kithoku anzomo ditongea muvya alangi on that watambanya na muva studio twina akoni maafisa Eli Joshua Philip na Joseph Kawinzi na inde madirector madam Lois Mothama na Winnie Kanini na inde ula watu kia graphics eta wa Elizabeth Kanyiva nyenito Erastus Kithoku anzomo ndikuendea usese museo wa ilungule siati va Mutongo TV na yenda kwikala va Mutongo TV nondo na yongo atanyo ya mukamba kuma kwakwa ni kuendea usese museo na indi wetua nesa na mogo